Samoa. Ole ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa ole tali foilea o taimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e ma whaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo larolangi mala auno ole ese tatu pu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o pea fiu ane ile se fulu manebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo ilo tātou atunu. Tātou mafuta fo i le amatanga o le nei vai o sa fo. Ia wā fo i tala tau longo mai lo tātou atunu. O le vai aso ato o le nei watu awano ai le whaamasinonga o whainga palota. Ia i lātou ua whaasanga iei mata upo se fulutasi. Lea ua whaato ai lea whaamsinonga.
E tali atu ai tua inga e pe ona fesiringi ai anga waa o sui tau waa. Wha pea fo I manilui ua fesiringi ai, wha ai unga le komasino wha inga palota e wha sino lea I le tali ai, o le sitala o nisi o sui wha tutu. O les Friday na te neina wha mutai le avanoa, e wha uru atu ai ni lui wha le tu la fono, ma wha ido ai se furutasi ma ta upu, wa wha pea nao na wha toa yatu. O le asonga fua asau, le asa lua se furuvaru leo I ulai o le vala unga mua mua, o ia mata upu mo wha atulanga ai e le wha amsinonga o wha inga palota, aso e tangofia masu e sue ai. E lima tangi lo au tu le wha leo nga ina leo le aveo nisi o sui o le stala, e avea masu I wha atutu. Ai ono tangi lo lu I ai wha ai unga a le komisina o wha inga palota. O ia mata upu o lo wha auru mai e nisi o sui tau wā, mai le tu malo wha palota o nganga e maunga mua mua, whale ata tolu, wha asale le anga mua mua, whale ata lua, whale ata wha, nganga I fu maunga tolu, vaisinga no lua, ma whale ata lua. E toa tasi le sui na wha auru lo le suafa, e avea ima sui tau wā o le palota tere o le tāta utanu, o le toi wha au I tua ina ua wha muta le asfareile ua mawai, le piriota e toi wha au ia I tua suafa o ni sui wha tutu. O wha iloa le komisina o whainga palota, I lana wha si le silanga wha lawa I tele, o le fionga I avui sei na folava sione ma sina mua, na le sitala o se sui tau wā, mo le whainga whiriwhiringa wha asale le angalima, o toi wha au I tua lo na suafa. Se lau iwa sutasi suafa o sui wha tutu na tāpunia le sitala mo e fia tau wā le whainga palota ua wha mawina. O lona winga wa tutoe I neide se lau iwa se fulu. Pei tai e se fulu tasi isi sui wha tutu, o loo fesiringia lo lātu ua ngā o ni sui tau wā, I tangi ua wha uru atu I le wha amsinonga o whainga palota. Lo au fia I nisi o sui wha tutu o loo tau aveina le fua, le vaenga wha upufai o le wha tuatua I le atua Samoa o tasi, o le vaenga e pui ai a te tau o tangata, ma le pāti wha upufai o le Samoa ua poto. Talo maida soruru o mawaena whautua ina ai e le loia siri e le malo, le fionga le fonga fitalai e toe whaafo I atu le taavale le malo I le tau le whai le viafi, e lo iloa po o whaatino le atu langa. Ai o le tusi e le loia siri le tu ina atu le fonga fitalai le soruru lava na te nei, o loo wha iloa atu ai le sunga I apapali I li o lo I pola ta eu masipau. O le soruru lava lea e fono ai le vaenga o ngafa ma le vai o taavale uma, alo tātu malo, po le Government Vehicle Task Force, e ilo se isi ngā i o inga I whatino. Wa o mai se whina ngalo le fonga fitalai na ua maua I eise fiso ta inga I lea sasana nafi, ilo tātu o tano. Ma wha ilo ai e le fonga fitalai, wa loka nei le taavale na ia wha o ngā, ma o loo tui le ofisio le fono I muli no. Wa ia wha ilo mai fo ina te leo toe wha o ngā ina, ai ua wha o ngā lava lana taavale. O le tusi le loia siri na toe wha manino ai vaenga na whelau toa I ai ma se whina ngalo. O le fofonga fitalai tū la fono tū mau, ma tū la fono le pāle mene na wha vai ai sona whina ngalo. E maua lava lona tutongi ma wha o ngā le taavale pe a wha ta ape le pāle mene, e wha pea fo I le sui fofonga fitalai. Pei tai sana unau le fofonga fitalai le fetusia inga mua ma le loia siri, e na te le talia, le wha amalam la manga na vatu, se ia vanga na, ua vatu le loia siri se whina ngalo wha le tū la fono tū maoti, o se loia mai fafo. O le solulu na te neina tu ina atua I lea whina ngalo wha le tū la fono tū totasi, mai se loia I New Zealand o se King Council, po se KC, ma o lo lango ina ai le wha amalam la manga le loia siri, le ana ave I le fofonga fitalai. I le avanona tala no atua I le fofonga fitalai le sana ia wha ilo ai, o lo maua pēlo na tutongi, ai o le sui fofonga fitalai, o iai le wha le tonu. O le lipoti le whailau tūsi le fono au na ave I le ao le malo, I le aso lua se furufitu o me, le ana longo ina ai le te ena o le talo le tupe, na ave ai ma le whau tuanga le whailau tūsi, le susunga ia sa tama le atisa witi me tala, e suia le tofinga pā le mia le taitai, o le vaenga wha upufai o le wha tuatua I le atua Samoa ua tasi, ona o ia lea wa iai le nu mela furisia e lua se furuiva, e wha aua wai le pūlenga malo, a le wha tuatua I le atua Samoa ua tasi. Pei tai e peo na si le fia, o le wha tuanga le pāle mia I le ao le malo e wha taape le pāle mene, ona ua le wha tuatua ina le whainga malo I le te ena,
O lana tala wha atu tau o le tupe, na talia le fionga i le ao le malo, le fionga atu me le li whano vale toa sua lau vi lua. Wa whairoa le loia siri le na tusi na ave le whailau tusi, o le fono au au whai tū la fono. E le eise malo si anga wha le tū la fono o le whailau tusi, e whau tua ina ai le ao le malo i le sui ai o se pale mia. O loo whailo atu e le loia siri le whailau tusi e le i whaia se lafo, i tau urumanga le fono au au, e wha mautu wai sea tūlanga i se tasi wai ai, se nu mela furisia e tau ave aire tofi pāle mia, ma le wha aua wina o le pūlenga o le malo. O whairo lau tele mai fo i le loia siri le tusi e le fonga fitalai, na ave i le ao le malo i le aso luas furufitu fo i o me, le ana te e nai le taro le tupe ma o lo whairo ai fo i le fonga fitalai, le tūlanga na whailoa e le whailau tusi e le fono. O le whautuaina le pāle mia o le ao le malo e whaata ape le pāle mene, o lo o nga tasi maana wha le tū la fono le wha vai. E peo na wha ailoa le loia siri lana tusi na tu ina atu le whailau tusi o le ofiso le fono. O le fisiringia le au whaasara lau o le loia siri sona fina ngalo, e wha manino ati di ai ia tū langa nā lia di mai, wa ia au mai wha lau wa i tene ai ia fetusia inga. O le sau nuanga le pāle mia tausi le wha lau i loa ina, o le anavatau o le vaenga wha upu whai o le Samoa poto poto, na ia whea ai foi lea tūlanga. O le pau o le talo le tupe, e afua mai i whaavai e whaapolkiki. I le anganga o le toe fia o i le puli. E le ia i se mafua anga tatau, e pei o le ngau, po ua le mawhai o na whaatino au nanga le malo, e whaapa uwai le talo le tupe. O le mau, ale HRPP, a whaawau le talo le tupe, ma le mātou whainga malo, se ia aulia le pālota o lo fuafua i le tausang fō. E le lea, mo le tau vā ma le tau mo whai mai, o le vāenga whai ale HRPP. A o le mau ala auli, ma lesi vaenga lea o le fast. A whapau le talo le tupe, o le ase e ese au ma le kabineta. A ese e mai ia, ma lana vaenga, e tau ave le malo. Ma e pine, lau whaamitalanga, le e whai atu. I le tusi a le whonga fitalai, i le ao le malo e whapea. O la auli wa iai le atoa. O le numera, i te tonu o le parimene, e whaawa wai le malo, ma e le ai se mafuanga, e whata ape ai le parimene. Ia e le itau le nā wha moe moe. A wa mulitai lava le ao le malo, i le whaasinonga a le tūlafono whawai. Whata ape le parimene, ma umai le polo a inga. Mo se whainga palota tele a le atunu. Talo whai, i uso sao mātou whai mea whatasi. Ua taitai se ina ma motu sia whafose iai. A wanoa e wha uma le iai, o lātou tofi whai pule. I le pae inga sifurfitu o le palimene o Samoa. Le pāle mia tausi le teitai o le pāti wha upu whai o le Samoa o poto poto, le fionga fia me na omi mata awha. O toi wha awau le vai o so nei wha alawi loa le vai ngā wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa o tasi, i le tātou moto sa vai, ma ua savalia i nei le lua vai aso o iai sa la whai le teitai, ma sui wha tutu o le vai ngā wha upu whai mo ana wha tosina o le palo ta tele. O le foi wa tau nui sa vai, le teitai ma sui wha tutu o le vai ngā wha upu whai e pui pui ai a te tau tangata, mo lana foi wha alawi loa e peo na wha tūlanga e a mata, i wha sale le anga lua ma wha solo atuai, i tū malo palota o nganga e maunga, ma nganga i fumaunga, whale a lupo salenga ma palauri. Ai wha moe tau walunga i les foreide nei, i le tū malo wha sale le anga mua mua, ma toe taliu mai ai i upolu. O lo iai fo i fuafuanga le vanga wha upu whai,
o le whātua i le atua Samoa ua tasi, e mai aloa le vāiaso le nei savai, o le taliu mai lea mo ana whaalau i loa i tū malo palota uma, i lo tātou motu o polu. O le vanga whaupufai o le Samoa o poto, o lo tapena fo i lana whaalau i loa i savai, leo le a wha i loa i fo i malana ana vatau. O tala amatai o le nei vai o sa fau, Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. Au te whaafelo i atu le awa ma le whaaloalo i le whaafonga tāpua i le tātou o tunu ui le nei fwoi vaenga o le fiafi. Via le lofa malanga le lei o le atua o mwhapena o tātou au le mai. Ia le nei fwoi aso ngā fua ia o se aso e whaapopolo tau soi fua manuia. Le ngata fwoi leo se mātou wala
Whaatai le lofa malanga le lei o le tua. Ia ua whaamai am whaamatafi atu le whai ungo le neiva yaso. Sa tātou whea ngai e mawhia au mga ruenga. O nisia pon kalame wha ngā solo. Mea maise ai le sauni ngā lotu po lau tāpua inga. Sa e a ngai atu wai i le aso ananafi. Ia mai ele manatu mawalunga. Ia ua whaapenao na e maua se tau maftanga wha le ngā pitu i sili. Ona malosi mo oe. Maua fo i se tau maftanga wha le ngā Efeso swani i lau savalinga. Meisio lau savalinga. Au tātou yeile nei o langa i le tu mau. Ia whaatai fo ia i le au salavi po le au whaingaruenga totofia le tua. E so se fata whaitaulanga. Ia walawa fo ia le tatalo i le au ma le pō ma tā pena whaafafine toanga. Ia le upo le tua e whafangai. Ia le ngā lala le lafu mamoe. Ia pe whafangai. Ia tātou o le ekalesia. Ia whapenau na ieileanga le lei. E so se whawhiangainga. Ia maso se fata whaitaulanga. A maise i lātou. Ia Samoa tō whinga e whapena. Ona launga i nei la fionga pa ia le. Tua wai ei teimi e tofi e le whaife au. Lana wao ia po lana ki a kongo fo i e fola le upo le tua. Wha malo whaftai ia te o tau. A tau maua la ia vanoa wha auro le na. Ia le tasi fo le na fiso soani mo oe. A tau maua fo i ia a vanoa le na. Ia e te tau fo i ona launga le upo le tua. I le anganga a toa ma le whaamaoni. Langa le mea na wakailongi. Kamai e sau le kemiringi. E maua loa vanoa e launga le upo le kua avele le o. Amina leo hanga mo le avango avele atu. Ia alua ia. Se e se lo le tala noa mai le fionga pa ia le kua ai ku usao i le tangata o le aulotu. Ia manatula o le avea le avanoa fa auro wa vatu le whaife au ia te oe. Ia whapena ia ona la unga i le fionga pa ia le tua. Ia i fo i le teime vatu ia le ana au na le avanoa ia te oe. I se i toe va ai ia matoe tilo le whaife au po wa e anga vaa. E la unga le upo le tua. Ia na watu sila fia le neva i tau o tatu wakako iai. Wakele whaife au wha wina. Wakele whaife au e kami a i lea wakunga i wasasa malipule la. Ia hawi lea. Ia whaftai le lofa meranga le leile tua. Ia na au na. Ia whaima maua ia au tau noa. Ia e fola ile upu. Ia male. A fionga pa ia le tua. Se fuluwiva minute wa tele tu lai fitu. Taulunga le tautua ia le a taua savea. Ia pe ona tau aveina le tātou por kalame mai le whai le fiafi se ipa ia mai. Ia le nei fwoi teimua ole a fiafi la lau warusia uso whaku ingu lau vai o le ola. Eoe, au ngi ngalo ia te oe au fuala au le stumpa. Ia la o ki saungi eku akusia uso i la. O whaku ia, kulanga nga iele kau o le marulu. O mea lor whai aku ingu fuala au e fiura vali. Halo fatu le ia ataua. Tātou e whelua i se aso le nei fo i vai aso. Se kakou o mama vai le talo le tau tātou se e mai ai. Ia kakou ori, fai se kakou ori pe ngā melau fai unga le vai aso. Ia pe ngā le leile fai unga le vai aso. Solo ngā le leima manuia au fufuanga. Ia pa iai se si sa save ua lo file mu. Ia pa iai fo i se si sa fa pe ngā o ngā ngasu wailo ma fufuanga. I le fai unga le vai aso. Ia kakou o mama vai le talo le tau le nei fo vanga le fefi fo mai. Ia tātou fa ngā solo pe o ne le tautua. Ale Radio Samoa Sfuli mai vitolu amo. Fatalo utala nei o le tau mo le so mo le aso atai au po au kilani nei. Wigo le tau mo le so e au o le nei aso e iai nei timo to ulu mai ono mamafa mai timunga i le awa uli. E angi mai savili mai matu fasolo ina angi malie mai sifo i le nei aso. Vevela fa mawina mo le so e luas fulua tikeri ma le malulu e se fulu fati keri. O le angoto ifo le lai le afiafiana nei i le ono minute te ai le tu lai ono. Mo le aso atai au o le ale lei mai wingo le tau se ivanga na ai na iau e ufitia le langi i le taiao. E angi mai savili mai sifo fasolo inangi mai saute. Vevela fa mawina mo le aso a taiao e luas fulu tikeri ma le malu luas fulu tasi tikeri. O le asoa e le lai le toe luas fulu minute i le tu lai fitu, ma o le angoto ifo i le fa minute te ai le tu lai ono i le afiafia taiao. Lautala nau le tau mo le so ma le aso a taiao. Tala nol tau mo tātou le nei fuiwanga le fiafi ia whangasolo ia iau fufuanga o tātou i le amatanga o le neva iaso mana ia le tala o le tau i le aso ananafi
ia whapena fo'i ia lea so. Ia ora weekend sa manai le tala tau, ia o foi le tala tau le so manai ia mo foi sina taimi sa wai foi le ile la tilanga le la e fa mafana ile tino ia pe fa peonga ki fa pupu ko kongo fale ia ma mo foi sia na avano e ave fa follow palankiki ia se io ia se savili masinga fresh air foi le ia o mafanga lo palankiki fa kasi ma le maufili onga pipi ilo ia afu tala na tamo tatou le nei foi vanga la fiafi ia pe ona ile tautu radio Samoa Flima iva tolu amo. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua vai le loo matua paia. Vapele tala o fatu le fafine fatuwalu, ai o sala le fafine paia. O nei la matina, o ni tangata fia tele i le whaite tala. Mai fōringa sa whaile la porokala me whaitala. Na tu tala lea i le isi aso e whetaui i le vāo la nuu i le tae au. Ai a mata i fo'i masia la whainga tala. Na tau whaiusu nei le au tamaitai, petai. Na whaafe le tamalo sa fune ia fatu e whai se malu tae au. Na lau le lei nei le fatu walu o nālua i lea. E tauno atu, ma le wau na whaatari mai si whawhine paia, e le i whaia sana tausinga o le tae au. Na amata loa lea o le la talanoanga, whai mai e le i toe ngole ni mea na tutupu i o lantou nuu. Wha solo anea i nai nuu tua oi o sa fotu, e o i nai mea lilo, sa te tanua sa maunga ma sa fune, na asu uma i lunga i le talanoanga tinane. O le mea na tupu, e o ane i lea o auli ua wha solo i na ngase le paia o na ele itali alo i le taiao. A o le whawhine whatu walu, ua nau lava e wha au le tosonga o le ili, o na o lae toa le leilo na moa. Whai mai o ane i lea fiafi ua le toe langona le leo le paia, ua matua mole i le fia ai. Ia, whai mai le tala na i ua i lava i na oti si lo o matua, o na ole mole manava, ai alu ata le fatuwalu awana ai le tae au. O upu nei e masani o na whao ngā pe a langona le fia ai. Masani o na whaalongoina i ngā luenga whaitasia no upo e ka le sia, e ampo so se mafutanga lama. Iari i tope atu le vao, e leo toe umi se mea o tutoe, se o tātou malo lo o sau fo'i le lo matua paia ia. Lona winga ua langona le fia tā mafa ua mole manava. Ua vai le lo matua paia. Manuia lau whasonga Samoa. Nā lau Samoa. Wa ule nei o kāsu puti alu. A wale sui ale ngila ua ule ki o. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. A siava ato ni o tui pea ma le whapoponga le tāta porkalame e mai sela na tautua. Whapenauna e whaafonga mai ia songa fua se ia pa ia so whareile ia ma le porkalame le nao le wawhilfili ia po mauwha samamoni ile nei foi a matanga le vaiaso. Whapta ia tulusunga ia a siava ia wala wafoli tu whatasio le tāta porkalame mo le whaafonga mai le tāta ua tino. Manu ia lau au mawai le tāta tino ua a siava talo whai whapea lea lavai i melepone se usa ele ai ia le use e atu ma a tautua le tātou tenu o Samuela niso tofinga mai le kalesia alo fantu a siava marainga whaaptaili whaatasi mai luas fulono minute ua te aile tula e fitu.
se fa'a moe moe o oe le matua paitama. O te imita lava sai i lowi moa. O se tau ave oe o wao lo upa asino manga. Si o one one pae pae, ma lo vai e pei o le aisa. Ae fa'a paulo e le maunga o le atua. Sale muli anga. Elenga lo lava ileanga. O au au na ale tua. Kalebele i matau sunu o longa lulu e ile la mosa. Le ilua mama tau aina. E kale sia mamona. Le apana malea sofitu ia pia pia. O te imita lava sai i lowi moa. O se tau ave oe o wao lo upa asino manga. Si o one one pae pae, ma lo vai e pei o le aisa. Ae fa'a paulo e le maunga o le atua. Sai piti o ua lopana, mo o e le mana mea. Sama pana wiso o se tu o le lalo lanyo e lango na ina. O lau tau tu o la valena. Itale ni maso o se matata. Ia fa'a manuia le atuo to mamana. O te imita lava sai pipi lowi moa. O se tau ave oe o wao lo upa asino manga. Si o one one pae pae, ma lo vai e pei o le aisa. Ae fa'a paulo e le maunga o le atua. O te imita lava sai i lowi moa. O se tau ave oe o wao lo upa asino manga. Si o one one pae pae, ma lo vai e pei o le aisa. Ae fa'a paulo e le maunga. Ola si whanga mātango whirsunga a sive vai ngā wā lesi ma le tātou porkalame pe o na iei le tautua. Ia, ale Radio Samoa se fururima iwa tolu amo, ma le tātou porkalame pe o na iei le nei fo ia fiafi malana tautua. Ia, le o tela titi le afarfitu, ia o manatu le atatala le tātou leina, ia, wala wa fo i le whaamurianga le aso whanau, le aso soi fo i le aso, le a whapeolo o le solo wa aso whanau, ia ona e wala au mai le ia teau i le tātou leina, ua matala tumo o e tolu fitu fitu tansilima iwa tolu, tolu fitu fitu tansilima iwa tolu, le a whapeolo le solo wa aso soi fua. Talofa! Talofa la suka sau? Ia, sauno mai. Aftai o muli pola le lunga telefoni. Ia, sauno mai a muli pola. Aftai mo le mātou awa noa. Pia mole atu o mātou mo mga lofa i le aswhanau le atali i a talia le tāpatolu Dion Lyric Pavihi. Milo o manreua. O le asole nei na wa ato elona suma leona tausanga. I a tolu, i a ele whamonianga le atua i ati o ele nei tausanga. I a lofa le atua to e whapoponisi tausanga mo le numanai a wā a o onga whapengai ma oe. I a olofa anga le mawae, mai lo nana, ma lo pā le lunga telefoni. Pa pia fo ia,
na eu tina lo to mafuta ia e whape whai o anko mo antis o kase ni nei New Zealand ia ma Australia he whamunianga le tua ia tue le atali ia whamania le tua whaftai lea sau lau sunga whaftai mora matua wanoa whamania le tua i kiute whaftai malau sunga Whaftai a mutpola lo whātu manuia fo i le aso whanau whaftai ia whaasoi foia Tolu fitu tansilima i tolu le tanto laina ia le ua avanoa atu mo oe mo le whamanianga le aso whanau mo le aso soifua ia pe afa pe ole solo wa so fanau ia na vala maile le tanto laina tolu fitu tansilima i tolu ia pe ona yele tanto porkalame ile nei fuvanga ole a fiafi se yo sia kia kulunga le tanto emaili ia po yese tanto fa silsilanga ole aso fanau ia po se whamanianga ole aso fanau ia yailu no wingo le alwatu ai ale ai o mana ia telefoi fatalo fatu ti rasa ene ilunga le tanto YouTube channel malo le sei fomria fatalo fatu fo ia papali isina lims leo papali malo le sei fomria fatain le fatasi mai ile tanto porkalame lo fatile antu mo otou ia pe ona ile tanto tutua ia ale radio Samoa se fulima iva tolu amo ile nei fo vanga ole a fiafi Fatalo fatu mo ila tau o loo whiangai mga ruenga ma lo le soifu manuia. Ia matulanga pe o ne ili tantu whamanianga o le aso whanau ma le aso soifua ile nei fo ia fiafi. Ia leisa ua whasisilanga ilunga o le tantu imeli. Ia po le whamanianga o le aso whanau. Masalo a lewa ilisia ufa talofa. Talofa sao. Soifua manuia oli aso whanau. Yo sio kwen sanu ke longa swa. Oi talofai. Pare kongula okay fongi. Ya, sano mai o masiro mo ro avno. Ye fa tele la sau Boston i Australia wa ko lo lu fukasi ai o mai ni kai ai lo kwen ma ori ki lo down the line ni so mai kwen ma sa mo wa tai la sau lo fu ma tu ma la wa ko lo lu fukasi la kali si o kama lo lu la Australia ai lo fa ko kasile ge semente ye mo kasile nga Joshua man malo usonga Bronson fa pelo tama Ivan malo tina o Vanessa ye lo fa kio ne na oli nei Auckland New Zealand ye fa pelo isio mo kasile to telo to tango le ka mo le vango a the low place dia in a good boy to stick with the right friend and obey your mom and dad. Ya, ma sau ngi wai lo ni Samoa ngai lo fu la lo no ni la mauli. Ya fa te telia sa mula vanoa, fa tai lava, fa manigele tu lo program. Aftai oli alo fatu mo e faftai le fata simai le nei fu vanga la fia fitina nga wang malo le se fu morbia. Aftai le fata simai le tanto por club ya mese ya ole tautua le radio Samoa se fu lima iva tolu amo ya malitanto por kalame ile nei fu vanga ole a fiafi. Na ia tatu whamurianga la nao las whanamula so soifua ia le watanu mai e tau i le lofa malanga le leo le atua talo i le atua ia tue maua ni siam se tele mo oe ia meise niso i la tau whapena o nau lia mai malmanuia o tau ngaso whanau maso soifua i le nei whaivanga ole a fiafi mai le pulenga malau whangarenga radio Samos fuli mai vitau a manuia tele o tau ngaso soifua i le nei fu ia so ngafua nepo taua soifua manuia nepo alo fatu mo e whaftaili fata simai Tangi mai a se matangi se momoli e tua i o elofane Ila upele wale mafai lo ufatu o ne tata lele Wa omisi a oe Tawa wina mate lo mfamwe moe Tate talito mwele lua fumeni au so uema utala umolelo fana avatu ifa ali umafo inayo manatu wale ai masisi wana
O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Avia maua sosa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Sabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, o le telefoni o iwa lua vitfitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole Casey Omega ka. Hey, hey! Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Ona ia tātou whaasilsilanga lewa tanu mai e tau le nei whanga le fiafi ia wale tautua le Radio Samoa sfuli mai vatolu amo. Ia ona whangasolo e whelo le tātou porklame se ipa ia le tu le valu pa tasi mai le sunga le whaafengainga pasta poni fonti mo le tātou porklame o le tutu le upenga i le loloto.
Tātou whaasilsilanga le wa tanu mai le nei fwoi vanga le fiafi. Ainga sa ta whatoa I iwa. I le ama tele ma le whaanoalo e te tau ai, mātou te whaasilasila atu ai e whapea. O iei le fina ngalo ta mā po suafo le tātou ainga sa ta whatoa I iwa. O le awhaia le wheloa inga ma le tala noanga a suli ma wheo I umo ta whatoa muangu tuti a le ulua I ali o iwa. I le aso se furuma le lua o setema lua o lima, I le lawa o ta whatoa iwa. Whaasale le anga I savai I Samoa I le tu la iwa I le taiao. Mātou te tatano tuai ma vala aulia lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu e susu mai ma tala mai a au. Tātou awai I le aso tuupoina. Awale wha moe moe o siu tātou ainga, ia teu ma wha le leilo tātou loto I whale. Ma soala o pule I nofo po matai o siu tātou ainga sa fuafuaina. Ma ole ale tau fia lava wha I unga ole a tasi I le tātou ainga I le aso I lou le awai mai. Ma le whaano lava sa inia le nei wha salalaunga e suafa ole ainga sa tā whatoa waita lima, tā whatoa anga sa tā whaleti, tā whatoa Iosefa tafa kesio, tā whatoa laifa lima, tā whatoa fua mai tafa mua ava, ma nisi sulio le ainga sa tā whatoa, o loo no nofo I le ainga, mo nisi whamatalanga e fia malama atili ai, whamamole whaafso tai mai tā whatoa fua mai tafa mua ava po esta to filau te vanga, tā whatoa fua mau le orua tasi, o valulima, o iwa lima, orua tasi, o valulima, o iwa lima, po esta to filau le orua tasi, o lua iwa lua, ono fitu o rua tasi, o lua iwa lua, ono fitu o whaafetai. Leise tātou whaasilsilanga tama whanau a whanga whau. O atoe wala au atu yo o taupa ia molo o taupa malu. A e tainane sa upaolo ma sa ungafa malo o te maluai. O le afa tanuina le tātou maftanga I le aso lua ono Julai lua ono lima. E le itu lae afa o se furu ma le lua. Whaia lea I le tuatusi numela valu awa streeti o Tahuhu. O ai fo I se tama whanau o le nei nuu. E mawai le nei whaasilsilanga a fio mai mamaliu mai. Tātou talanoina le wha moe moe sio tātou nuu e ka le sia I whanga whau. O le Israelu lava ia e susu e lava lona wha malama. Ma wawa ai atu lona nuu po a mai. O le vala au atu le I lo o taupa ia ma lo o tau mamalu. Tātou wheloa I le na aso whaafso tai mai le tātou numera. O le olua tasi o valuono lua tolu lima lua. Olua tasi o valuono lua tolu lima lua. Whaafetai o le laulau o lo sainia. Le tātou whaasilasilanga lena. Mafutanga a maile, whaantolo watu lau whaafanga anga Samoa e o le nei whaasilasilanga, e whaasino tonu lea I le mafutanga alo matama whanau. Au ni paolo foi maningafa e malu waile nei nu o a maile, e whaamanatu atu le tātou whaamoimoi le aso tonai. Aso lua se fulumalono masina fitu lua o lua lima, I le tau le se fulumalilua I le wauli. O le no whanga Kauster Community Hall, tala sanga atuai ma le nganga maulalo. Le mamanu le tātou maftanga awhifio mai, e tātou mafuta whaatasi le naso. O le awhaiei le tātou whodutanga, mana tua mai sau tai mama, mo nisi whamtalanga, whawsio tai le orua tasi, lua whalima, whaono no lua. Orua tasi, lua whalima, whaono ono lua. Whaftai, sei nia le ofisa mafutanga amaile, le tātou whaasilasilanga lena. Ainga sa lua whau mātou te whaatolo watu I lau whaafanga Samoa, ai whaasino tonu le nei whaasilasilanga. I le mafutanga ainga sa lua whau le pitonu o tawhito I mangiangi. O le a le whaatanu ina le tātou mafutanga I le whaiunga o le nei vaiaso lua ono, masina fitu lua o lua lima, ono o whaalave le maalofia. Ai o le a toi longo ina atu, aso e whaatanu ina I le tātou whaamoimoe, I le ava ma le whaararo tele whaaftai, sei nia ele te fono, ma le laulawa fono. Nisi whaamatalanga, whaafso te mai le tātou telefoni o le orua tasi, o valu o, ono tasi fitu valu. Orua tasi, o valu o, ono tasi fitu valu. Te whaafonga mai le tātou whaasilanga le nei, a inga sa lua whau. Mātou te whaatulo atu le whaafonga anga Samoa. Ai whaasina tonu le nei whaasilasilanga, I le mafutanga a inga sa lua whau le pitonu o tawhito I mangiangi. O le a le whatanuina la tātou maftanga le whaiunga o le neiva yaso.
luas furumaleono masina fitu lua o lima ono oni faa lave le maalofia ai ole ato e longo inatu le aso e whaatanu inai le tatou wha moe i leava ma le wha nalo tele wha tai sei nia le teita i fono ma le lau a fono nisi wha matalanga wha so tai le tatou telefoni o le orua tasi o valu o ono tasi fitu valu orua tasi o valu o ono tasi fitu valu ia i leava ma le wha aloalo. Tato whaasilsilanga lewa tanu mai, whaasilsilanga sub-supporters i au kilani nei po Samoa ua poto. Whaatula watu Samoa le atunu tofi, e te se i papa ai tiu i wha langina ai ifo lava i le mamalu o le tua, awa o ia o le whaata funganga o le fuafuanga, tulou lava. Ai whaasila atu i le paia ma le mamalu o le tato maftanga Samoa ua poto. O la whaia le tātou whono le mauto Samoa i mangele. I le aso sa nei lusu marfitu masina fitu lo o lima, le itu lai wha i le afiafi pe atu ua sauninga o le sapati. E maua i fo i ma le tātou a mi tiafu lea ua maia o na tapena i se tautau ngofie na o le se fulu lima tā la. E sanga lango inai le sauni atu o le tātou vaenga wha upu whai Samoa ua poto i le whainga pālota a le tātou atinuu. Whaaftai lava sainia le tete i fono vai male mano le au pepe le tātou wha silanga lena i le nei fwoi vaenga o le a fiafi. Ea, ona e tātou wha silanga o mana le utanu mai i tau ia i le tautua le Radio Samoa se furulima i vatolu. A mau whaatalo whātua Frida ia le mafuta mai lunga le tātou YouTube channel whaaftai a Frida le mafuta mai le ngata fo le kuini sa velio tina ngawang nepo taua tira sa ene ia manisho i lātou whapena maua mali tātou porklame male tautua a le Radio Samoa se furulima i vatolu amo. Iwa minute o na tā leo le tūla e valu le tātou porklame o le tutu le upenga i le loloto.
tala utai ia tonu tai se te nei mau tala ua whai Mele whai mai Mele whai mai Se wata whia mai Wata whia mai Mele whai mai Ua nao oe Lo manao ua ngatai O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au ngā nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. I a manu i a tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. O mana umi e oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga moni usila. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fatalo fatule tato por kalame ya Foriaki Lavi le mafuta mai de ne fuvanga la fiafi fatalo fatu malol se fumaduia ya fatele fatasi mai le tato por kalame mal tautua al Radio Samoa se furulima iva tolu a motasim la familu tantale val manatu ya la se le tato por kalame la na ona fa fengainga ya pe ona ile tato por kalame le tutu le upenga ile loto ile ne fuvanga ole a fiafi usimaya le fa fonga. When you try
for me. When you touched me, Lord, you lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. Touch me again, oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord, I may be blessed, anointed and clean. Ina ua e pai mai, ma ave ese mai au mai balu. Ile mea sa o savani ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, I loa lofa ua o wolai. Ina ua e pa I mai, ma ave ese mai au mai banu. Ile mea sa o savani ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, I loa lofa ua o wolai. Mātou te vi ia lava lau swafa ma malu le tuol te male alo me le ngang pa ia. Io mātou vi ia tu lava mātou loto ma whaani ne atu ia te oile ne fiafi. Si atu le vi inga ma le whaafitai o le whaamanu ia te oilo mātou tua. Mātou te whaafitai ai lo wanga le lei ma lo walofa ia I mātou. E ala le lau tau singa whamaoni le aso I o mātou ola. A wao lewa te ina mai mātou le nei taimi o le mātou Paul Klame le manuia. Sa mātou iei fo I whi au mga luenga le nei aso. A leo mātou lia mai manuia le nei taimi le tua. Mātou te tonu sa e le tu la fo ina I mātou. Ai tau sima leo leo mai. Pui pui mai le mātou sawalinga le nei aso atoa.
le umwhai ona mātou lia mai nei teimi o le mātou Paul Klame. O le mātou te whaafetei tele ia te oilo mātou tua. Ia vi ia lava lo suafa e whavavau. Ono mea silisili ma mea mātango fie. Ua e whaia moi mātou le nei aso. Sile ono mātou whaafetei atu ono Yesu le whaoletanga. Papena ona fo ina mai aile soifu o lo lava alu pele to tasi. Ne ia moa i mātou le sauletonga moa i mātou le whamoe moeola. Leo mātou ola ili nei soifuanga o ielo mātou mautinoa. E ielo mātou whamoe moe mātou te taunu i ai. Ona o le whaoletanga na whaia Yesu. Whaafetei tele. Yesu i lo lava soifua. Whaafetei lo lofa malo wang le lei. Whaafetai lo manatu mai le tangata. Mātou te si fo ile vi inga male whaafetai i le nganga pa ia ona o le nei aso mātango fie. Na e leo ma pui pui ma e whaia mea mātango fie mo i mātou. A meise o lau whau unga le nei e fiafi. Leo mātou urwhale mai e foi. Le tua mātou te tali sua ma o mātou aleanga i lau fionga pa ia. Whaafetai nganga pa ia mātou te mana umia lama lau whatasi mai. Ia mawhatai na pēi mātou le nei po ato le mātou Paul Klame. Na umia lama lau nganga pa ia le nei e fiafi. Te mawhatai na au tangata. Te whau atu le nei e fiafi le whalongolongo au tangata. O le am whaiona mātou mawhuta le nei e fiafi le mātou mta upu. Na umia foi lo mawhuta mai mwhatasi mai nganga pa ia te au te whau mai. O wholofola atu ma o atu la upu le nei po. E o mātou langona whatasi le tua au whaamnianga. Ale lau upu le nei fiafi. Whapena ona amateina le mātou Paul Klame le nei po e lo nganga. Whapena ona whaiwina ume le nei po le mnuia. E lo lava nganga. Talo le tua yeise nganga e whalawe lawe i ai mātou a mātou sauni whalongolongo e misi o le teimi. La mātou whalongo i la upu. Apena ona ave seina ma pitu e seina le swafo Yesu. E whasa o loto ina i mātou umane nei po. Mātou mafuta ma whalongo longo se e whetalai mai ia i mātou. Mātou te talo le fiafi le atua. Anga le atu vela upu. Whailawa lea ma fsoswani nisi o lo mana o mia se fsoswani. Nisi o lo mau lalo le tūlanga o le soifuanga o lo iai. Nisi o mawhau le tua. O le aise wha moe moe. O mana tunatua i tūlanga. E le tala whea ngai o le nei soifuanga. Nisi o lo whapena o na mawhatia o na mana onga o le tino. Nisi o lo mamai a vela upu lo mātua tua. E whailea mawai ola e whesoswani atu ia i la tau. Mai mātou uma. Ai ulawa ngā luenga nei po. Fo ia tupele vi inga ia te oelo mātou tua. E o le whavavau lo vi inga ono Yesu o mātou te talo atuai. Amen. Ia e whatalo whatfo i le fiafi le pa ia mal mamalo si o tātou tunu i lau whaasau saunga. E le ne fiafi Samoa. Ia mai lawa fo i onga tumtumu si o na iu. Ia whatalo whatu le pa ia mal mamalu o si o tātou tunuu, ia e whapenao na whamemelo i eile nganga, ia e le tātou mawhtanga, e meise fo ia o le tūlanga lava o le tātou, iai mpea na masani e fo i Samoa, ia o taimi lava fo i whapenei, ia e langona ai, ia le mawhanawhana o le atua, pe a tātou talanoa i lana upu ma tātou whamalu siai, e pe ona whaavai mai e o tātua langa i Samoa e ala i leo o ina o le whatuatua. E pe fuala o temi whapenei, tātou sauni e whalongolongo le upo se temi mātango fie mo i tātou. Uso ma tua whawhine ia keriso tātou mafuta i le upo le tua le ne fiafi. Fia lawa e whata alofa mwhawhi loa i a te utau. Le mātango fie ma le mawhana whanau le ngango le tua le ne po. Whata alofa atu le swafo Yesu le tātou li imo le tātou whaola. Ata alofa i au nā le tua, mai se o tō masiofo i sos tō vine e ini se o mafuta mai fo il nei fiafi e le tātou mafutanga. Ata alofa atu i a te utou e le swafo Yesu le tātou lii.
Whatalofo i le nei fiafi tātou tinam ta mama tutua. O loo whapenao na whafonga mai nei po. Whamanui atu le tua i atu tau. Tinam ta ma tu asin sina. O loo mafuta mai nei fiafi tātou Paul Klame. Whatalofo nisi o lo whātou toli e tonu mo tanga ngase re ngata foilea i o tonu o mauta malawa so se meo. Whātou toli ai oe ono ngase ma i o le tino. Atalofa ia tu tau ia peon tatu talo ve lava lana upu fe so soani e tua ia tu e pe afo e maftia o le se foi se fa moe ia tu nga ma maftianga o le soifong lei e mai se lava mai o le tino ve lana upu e faile ma vaila au so soani atu ia tu e ia malo maftia o lo fenga iai atalofa i tatu sum tu fa fino lo maua mal tatu por klame tono fal pui fa to voice fata lo foi tato usum tu fa fine o lo fa pena yo na ngalu lue nei po i tute ma faiva e pe ona masani ai ya ile nga le le tu e fanga i tute mga luenga i fustemi e to itali watu ai nga ye le file mo le sanga le mo le tu i lungo ala amnuia i nga luenga fanga ye le fiafi e fata lo foi le ia male mamalu si tato tu no fa pena ona au mau so se tu no lo langi o lo tātou sa eli manui ai, po whea lawa se atunu o lo e mafuta mai ai, whata alofa atu malenganga fia malenganga whaaloalo nei fiafi, e il tātou mafutanga, tātou Paul Klame lei, tu lau penga le loto, pe ona masani ai ia, wo atu lawa i lo maota malo lawa, e ala lau au nanga le Radio Samoa, ia, alo mai, tātou mafuta, po whea lawa se atunu, po le ala mamao lo e mafuta mai ai, ia tātou mafuta le fiafi pe lava le tātou tala noa i tonu le potu nei e ala i le nganga o le tua fisosa ni atu fisosa ni mai tātou maua i se me tāu le nei fiafi ta lofa fo i le nei fiafi ia e inisi o asiasi mai tonu si o mātua ai tele au kilani nei ta lofa ia te utou ia o iai tonu fo i au kilani eile hanga le leo le tua i fuanga umalava ia to e taliu atu se aso stemi ia tunuu mai se foi ainga ma me ono no foi ma u mawai alo fale tu te ia tu to so fua mo so o to wola ya wala ia le to te li watu sa ngale mu ata alo foi nisi foi si o tato no pele o Samoa fai fona se si mai tonu au kila nei ia na lo fale tu fa manui atu ia tu to e foi nisi o lo fufu e malanga i Samoa ia manui foi fai nga malanga ala sauni mata pena atu ia nei foi vai yaso ia apena ona le whaangalina foi nisi e fau la tu whalongo nei Paul Klame o stemi mo nei ta e whalongo mai e nei Paul Klame o le tutu le upenga i le loto atalofa atu ia te oe nei fiafi le swafo i Yesu atalofa fo sunga ia sau le fiafi ngā lulu e whatesi atu msau whamanuia le tua ia o la auto au na leo poni fonti la tatu mafuta fo le tatu Paul Klame nei tutu le upenga i le loto e pei ona masani ai ia whaamnia atu foi niso le mamalu le tunu unu wha ilongeina asu whanau nei fiafi ia vi ia lava le tua malo nanga le lei ia o le foi fiafi ale atatou whalongolongo i le au ina o le upo le tua mai foi se upo e mwhai onu so sori mai so soani ilo soifua malo tatou wola whale nganga pei lava le nau o lo tatou tino i le tausami i le mea ai whalenga. E whapena fo i le nau lo tātua nganga, o lo ngā lala ma fia inu i teimi umai le fionga pa ia le tua. A whailae e mana o mia e le tino, o le tausami ma le inu, ina ia maua le malosi, e whai e pētiu te mga luenga e peona masani ai. E whapena fo i le nganga, o lo i tonu o i tātou. E tangi mai foi ma nao mai ina ia mawasana me ai whale nganga. Ina ia malosi e foi o ia. A wā foi ona matawhai oi, ona tiute, e pei fo ona whaatino e le tino, i le malosi o maua i le tausami i le mea ai ma le mea inu. Whaatino ai tiute mga luenga ma mea masani ai le tino. E whapea foi le nganga. So e manao mia le nganga, le fionga pa ia le tua. Ia. Me se lava pe fai na e fai ngā luenga foi na fia ele alu le lotu ia ele ngata foi le ono fa pala ia po ele to alu foi se lotu ia ala lotu le ala tapo inga le
te whaalongolongo ai ma e mafuta atu lo finangalo lo loto i le tua ia e mau ai se soani ia toe ia tonu toe whaamalosia i foi oi na ia e toe foi le lotu toe foi le tapoinga ia wa e mana o mia e i tātou umalama ia e kālesia e tātou te soifua maola i e tausia i o tātou nganga. We need a spiritual father, a spiritual mother, so that they can nurture. That is our responsibility. O matawhaioi nā whaiwhiau, o le mātou matawhaioi, ia o le whawhangaina, matausi le soifua whaelenganga o le lafu mamoe. Yeah, and at the same time, mna mia fo le whaiwhiau ia le tausami ma whamanuia fo i le tua e ala i lana upu ma lana fionga. Ia at the same time o le ai tufa atua i le upu o le tua. So e whapena, mena o mia tātou le upu o le tua. Whai e ono soani le tātou savalinga, whale nganga o lo whai nei. O le la tātou te maupea i le mata upu e lua o le tusi a ngā luenga. O lono mata upu e lua. Te lola wha mai a nei, ia ma ale mai a fo i nei, ia te lola le a mai ale le fo i le vaso lea e le whana tinatia. Langa ese fo le tāua o le vaenga le tātou te fia wha mai aina i le fiafiri nei. O le vaenga sa tātou tala noa mai ai ma amata mai le vai aso le na tenei. O le vaenga i le mata upu lua, lono whai upu e whasul ma le lua. E o lava i le whasul ma le fitu. Ia, mauso teiminga e tango le whaitau a lo i eini me siono na uta ua. O mea sa whaia i tutonu le kale sia i la amatanga. This is what they actually exercised in the church. Sa la tu whaia mea nei tutonu le lotu luenga e pe o se whainga leo la tu tapo inga sa masani ai tutonu o fale wa sa whaia i tutonu o mauta malawa sa leini sunako leini farsa. Aina amata i le amatanga lavo le kale sia. Na mata mai tutonu o fale, home churches, cell groups mo me whapena. O mea la nei na amata mai ai, e tu sa la pele o le farsa na amata ai. A le tahua i o mene, it's like a form of worship. Pe o se mea sa whapena o na wha mau popo ina i whatahua i lo lato o mai. E ta puai i le tua i teimi uma. Ai sa lato whatino ina ai i a mene o as I call them ministry, o mea ngā luenga i whaia le tangata lai alu e tā pua i le tua. Pe ona whaia tangata mua i le kālesia. Sa tatu ta uala le aso le nei o ni whā, ni leta F po le whā. E ni me siono o mea sa lato whaatino ina. O mea mua o nai tā ua mai le whai upo e whā suma le lua o le mata upo le au apostolo. No luingo le fionga le tu o le upu. O le o onga le au apostolo. Sa te utala i le upu. Even though ele yeis tuspa ia le whengainga fau le teimi lea. Ai sa lato o mai e tusa o le lato tuspa ia. E le tuspa ia wha e peru. Ia le ngata fo i lea. Nisi o lato sa masani mea na o i lato i Yesu. Ia o onga Yesu ma me umana whaalongo iai. Le ua whaavai fo i ma le o onga la o apostolo e pe ona whaitawina mai le vasolente nei le e peru e ono lona whai umomue o le tolu. Ma ia ua tātou te tu ua leisi whaavai pe tātou te fo i le whaavai momua o le mea ua masani ai po o e ua tama mea. Ai whamai o tau tātou whao o atu le whaamatuaina i le whaavai o le olanga Keusiano. Le amatanga o le olanga Keusiano. Ringa le o tue mana umia le pepe le o tue mana umia le a fo i le whapea i le i whaalongo i le upo le tua pele i a o awine pele i ai lava se tala le leina o mai a toe le ai whamaila o apostolo o le whaavaia o mata upu i ana uta ua e pe o le salamo o le papatsonga o le whamasnonga o le whae e atu o lima me uma whapena le ta ua ina i le ta upu nai ono le whamomu o le tolu tusia e peru
Lo ringa la le fa mo le fa longo, le upu fa longo. Ta ua yo le fa longo, wa mfanta tia le upu, le folfolaina, le se fa longo iai. So hearing is always has to go or associate with the word. Because unless we hear the word of God, there is no effective. Ele se tau, ele se au ngā. Pea fai ta tia le upu ai le folfolaina mai le fa longo iai. A le fai mai, iai le mata upu fai mai, wa tu mau pea I lātou, I le mata upu la wa apostolo, the doctrines of the apostles. Winga le fa longo iai ai o fai au na amateina lotu. Ta ua tele la le vanga mo le fa longo, so o ile male, fellowshipi po le mafutanga, fa me o mafuta fa tasi loinga, o te whai ngoina fa pea, o le F lona lua po le fa lona lua, o le fatasia I le mafutanga. Come united, come together in fellowship. Ta ua ia o le mele tu tonu le kalisia. Lenga te foi le I le fa lona tolu na fa mai wala tu tofi. Fo I le tino ke riso. Ia o le fa manatunga. Ta tu fa lona tolu na o le fa manatunga. Tofi ino le areto. Lenga te foi lea fa mai wala tu whātonga ma te talo. Lo inga o le whālo na whā o le te talo, o le whātonga. They prayed in one accord. They come together and pray diligently. Wa la sa lātou te talo whātau anau I le tua. E tusa ma mea o lo lātou mana o mia o mana onga e wala aua I le tua. E maise o whaamurianga. Ma le puipuinga ma le teitainga le tua. So they have to pray. They need to pray to God for all those needs. Ia, ma le whaalo na lima o le foai. Tu tele ala tu mea, e sa mea o tele ai maua mei tono le kale sia e so soani ai le lau tele o tangata matitiva, ma maua mea whatau ai mea mana o mia tono o ngā luenga le amatanga, le anga wa foai tangata. Wha mai whapunga ne wa tu tele ala tu mea, wa foai ma whatau atu ala tu mea. E na ia maua mea e fiso soani e tangata uma, e mai se tangata matitiva. Ia sau le wha muli. Ia o le vii na e sau I el whai upu muli a, o le vii atu I le tua, e mwhain tātou wha e puina wha pēr, sa lātou wha manu ma vii I le tua. Praise and worship a. Sa lātou vivii ma wha manu I le tua. Vivii atu I le tua. Olo na wingala. Ia, e le wha pēa I se me wha tū la whanoina wha pēa e sala se si pēa le whaia se me o nei me ono. No, na ngā tātou te le o toi lalo le tū la whono. Le tātou te sa loto. But this will give us an idea of how we can do ministry when we go into the church. Pia wha whewheo no tātou whaia le au nanga mga luenga e mise lava. O le tātou wō e tutonu o le ekalesia Yesu. Lea mai I se ata whate tai. Mai te tau whaona whapea le whainga o tāpua inga I lau lava I loa. O me nei o me tāu e tau ona whatino ai le tātou ngā luenga I le tua. E alai ona tātou wō I le lotu I le asusā. Me nei. O mela nei mo utaua, e mwhai whai ngoina whapea, o ngā luenga po le me whaia le tangata, ma le me whaia mai le atua le tangata. The ministry of the church or members or worshippers to God, and the ministry of God to his people, po le kalesia. E ono la mea. Ai lima mea pe lima ngā luenga. E lima ngā luenga po ministry a tātou e whaia I le tua. Ai tasi le ministry po le ngā luenga. Po le mea whai e whaia le tua. E whai mai mo I tātou. Nā. A tātou wawaila. La tātou amata mai lai lalo. La tātou ola amata mai lalo. Langa lela amata tātou tala noa I mea e ono. Tātou te amata mai lai pito I lalo I le whamanu. Ma vivii atu I le atua. Po le vivii
i le atua. Praising God. Na sa ule whaipoe fasu ma leono, fasu ma fitu. Ta ua i ole vivi. Ole vi inga e alan tatu o tatu toi avel vi inga ma le wha manu i le atua. E mataulia ole wha tonunga. Ole mea ole efe mai le atua e te tauna o tatu whai atu i ateia. It's an instruction for us to do this ministry to God. Nanga ole e tele i o mau e maise salamo, tusia salamo. Olo o whai mai ai te tau ono o tātou le mele tauna whai e tangata e o e tāpua i le tua. E o e vivii whatasi i le tua le manei ai o le vivii, e o e vivii whatasi, e ese alau vivii i le whale, e ese alau tāpua i le whale. E ese alau alu i le meta o le corporate worship, corporate gathering, o le o mai whatasi. Le whamai e ia le salamo e tolu suma le wha upo tā vita lon wha upo tolu. Whamai e o tō whaane e ne, lupona whaane e ne, o le exaltation po le praise. Langa o le upo praise po o le vivi. Ea e mwhaiona ave i le pese, mwhaiona ave i le tāle kitara, mwhaiona ave i le action songs, po le items, po le alava le me whai e le tangata. Na te whaia e whaane e ne ea i le atua. Because o le upu praise o le tatu exalt le atua. E tuu le atua ilona nofo alii. E wha nofo tupu Yesu ilona nofo alii. The exaltation of Jesus. Tatu e wha manuma, tatu vi, uma tatu wha matala ina vaenga e tolu o le worship. Ai o le winga le ama le taua, e tatu te fia, wha taua ina i le vaenga mamua lea. O le tūlanga o le taua o le tatu vi inga ma le tapua inga, o le vi inga le tangata, tātou te whaia ona o lo whai mai tu spaia, e te tau ona o tātou whaia. Le whai sawa i le whai upu le whasu ma le ono ma le whasu ma le fitu. Mai wala tūno nofo a le tātou mtaupu e lua tu se ngaluenga, wala tūno nofo pe ma le loto ngatasi, i le malu le aso ma le aso, mai ua tofi fo i le areto i le fale ma le fale, wala tu a aia la tu mea ai ma le fia ma le loto wha maoni. Ua lātou vivi atu i le tua. Ia, ua lātou vivi atu i le tua. O le salamo e se lau, alono whai upo e wha. O loo sauai ia se whaapunga ma neia lava, o i peo lela whaata atia ina le mauna si o tātou whaitaua mulmuli. Pea o no tātou tala noa la, i le tāua vaenga i tolu o le tāpua inga leo te fia whaamtala atua. Tāua o le o whatasi, e vi i whatasi, le whai mai tā vita, ia outou whaane ne e atu ia Iova whatasi mau, together with me. Ma ia tātou vivi i whatasi, tāua ia opuna vivi i whatasi, e ese a mai lau, vi inga malau tāpua inga e whai e lo whale, malau a inga. A o leo i le fale o le atua, in the church, e vivii whaatasi ai, whamai e vivii whaatasi ai, i lona suafa pa ia. Amen. Ta ua tele lale, ta ua o le avole vi inga, e pei ona tātou talanoai. O le si mea lona luana iai, il whasolonga i o le tātou whasolonga o mea la tātou talanoai. Le si mea lona luana iai o le fo i atu i le atua. O le whaatonunga fo. A le whaatonunga lea. O lo whai mai ai ia Solomona i le whaata oto e tolu o lonu whai upo iwa. Whai mai ia e awa ia Iova i lau oa, po o iau oa. Ma le whaapolopolo o au mea uma e tutupu. Whai mai fo lua kolnito mtaupo iwa whai upo i fitu. E te tasi mafoa i atu e tusa o lona loto, aua maliti ngā, aua fo'i ma le whaatau wana wina. Aua e alofa le atua i le foai, i le foai, ma le loto malie. Nā fo i tau tala mai le malaki i tolu whai upo e walu. Mai e te tofo mai a taupi o te le ta tala, minga o lai tau tala i le foai. Luinga o te tonu o le kālesia, o le si le me taua.
Ia isi i ono tātou tala noa ai. Ia ona whaamataltala leo le tā ua tele o le fōai i le tua. Ma te ulia la le fōai i le tua. O le, e pio se mea tātou ti tofo i le tua e pio na whai maile malaki. Tofo i le tua. Ai a tātou vivi i le tua i le memo mua le no whatoi. E pei o i nā lea e tātou te o e whape nao na wha ne ai i le tua. Wha ne ai i le tua. Ia ma wha a fio ai le tua i to tonu o i tātou. Pea tātou o mai whatasi, tātou te tāpua i whatasi. Nda tātou o mai lole i le melo na tolu, o le tatalo po le whatonga. O le whatonga, ia o le awala lea e tala noa ai le tangata i le tua. A le fo i e mai le fionga le tua e pe o se whatonunga. Ia le tātou ngā luenga e te tau na whai le tua pe a tātou o tātou te tāpuai. Mai la onga le apostolo Paulo le feso e ono lon whai pusuma le valo. Ia o tau te talo i le anganga i aso uma i talo talonga ma whaatonga. Ia o te talo a lea. Sa mai i talo talonga ma whaatonga uma. A salu whaapunga. Ia o tau te talo i le anganga i aso uma lava. Ia o tau te talo, it's a corporate. Te talo whatasi, ele teimi tātou te o mai, te talo whatasi i mana onga. Tā ua whono te talo, tonu o le kālesia. Ia o tau te talo. E leo whai mai ia e te talo. Ia o tau te talo. It's a plural, it's a corporate word, o le upu e whai mai whaatonu mai, ia o tau te talo whatasi. Nanga lai whai tu tonu o le kālesia. Paul is talking to the church. Pray for your supplication. Whaatonga i le tua mō tō mana onga. E le ngata fo i lea o le tāua o le whaamanatunga. Whaamanatunga e whaia i le tua. It's an instruction. Le fo i whaatonu mai tātou. Au onga fo i la apostolo Paulo. O lo whai mai i la apostolo Paulo. O Paulo, whamai, iau tō whaia i aso uma, whamai, awa o aso uma tō te ai. No, he leo whamai Paulo whaia aso uma, whamai o aso uma tō te ai. I le nei areto, ma whainu i le nei pu. Whamai tō te whaai loa atu ai. Se whai lale tā ua o le mea lea o onga lea mai i le whamanatunga. It's to reveal to the world. Whamai tō te whaai loa atu ai. Lo inga, tāua ia o le whamanatunga. Tātou te o mai whai wham. E le ngata e whamanatu le mea na whai e le tua mō i tātou. Ai tātou te whai loa tuai ia mea umalava na o i le tātou li o Jesu Keriso i le tāpe na ina o le whaolotanga. Pi o se message o te avatu le lo langi. This is what Jesus had done for us and for all of us and you too. Mai tō te whae loa tuai lona maliu, o lona toi tū, se i o ina toi a whio mai. La onga la apostolo Paulo. A me tō te whae loa tuai. I aso uma tātou te aia. Alai whai mai, ia tātou whaia le whaamanatunga. Pule le lotu ia po le ale whainga, le ale umi, le ale le a fo i le whainga ma le whaasolonga, pe tai vai aso, pe tai masina. Ai o le spirit ma le tā ua o le whaamanatunga le awa o mai la apostolo Paulo. Ia o tau te taua i misa e peo koronito pe auto woe, ma futa whaatasi, ma ai whaatasi. Ia ma whai le whaamanatunga. Ia whai le anganga, le lei ma le anganga whaamaoni. Ma le maise le anganga o le alofa. Whai loa tua i le alofa i tangata malava pe au mai whaatasi. Wan mele nā lengtala noa Paulo i le whaamanatunga i le mta upulea. Ia o ngole, fe ese ai o le kālesia i tu tonu o Koronito. Ese le vaenga Apollo, ese le vaenga Kefa, po Peteru, ese le vaenga ai fo i Apollo, ese le vaenga au Keriso, e fe vai ai,
Me whalanga o mai whatasi, whai lato whamanatunga e, mai ma mea ai, mai o lato ai ngai, whai ili tā suanga po le mea ai whatasi. Ma whai e amal whamanatunga. Ia ai loa i whilo tuai. Ai tātou tala noa ai, pe a tātou o i ai, i lona whaalau te leina. O le si mea, tā ua tele i menei, o le melo na lima, o le mele o le, whaatasi te sia i se mawhitanga. Tātou whalo na lima na, o le whaatasi, unite in fellowship. Mafuta whaatasi, o le whaatonunga voi. A tātou mafuta whaatasi. O tātou agree whaatasi o le a tātou au maia le tua e whaafio i le o ngā tutonunga le mua i tātou. Nangalangai e le mol konito am tāu po tolu lono whai pusuma lono. Wha mai tau te leilo a ea. O tau o le malu o le nganga pa ia. Po le malu o le tua. Wha mai e fio ai le tua po le nganga i tutonu ia te utau. E lau tau tala lai tutonu o le tangata e tua tasi. A lau tau tala i tutonu o le mawhitanga. Whala po pitonga e fio ai le tua. Melanga o lea laiona whaatonu mai fo le tustala o le tusi e peru lona mtau pus fulu fai po lusu mal fai o lusu mal lima e winga lava le nei upu o le koinonia po le mafuta po le mafutanga upu e leni o le koinonia ese le taua ese le mania pe a whamtala pe a tatu o iai o le mafutanga fai e le lofa ma le whamaoni a whamal tustala e peru aua tau te la fuai le mafuta fatasi o le auso. Do not forsake the fellowship or the gathering. Whamai o le wha poto ina fatasi o le auso. Whamai awal tu la fuai le wha poto fatasi. Winga fatasi e le mafutanga. E se a fuai la si au mafutanga i lo fale. Ai ese foi le unique, ese foi le tāua ma le maualunga o le mawhitanga e whaia i tono le kalesia. Si ngā mawhanga tāua e leina alu le sosa o le tāua o le mawhitanga. Check out your family, your spiritual family. Siaki lo ainga, lo uso. Wal mea e tatu o le sosa, kau kako look forward le sosa e te alu ai lo ainga. Ia e pio liskaka lukupi wha aku alu lo loku ongore. Fa o kanga kamale le yo se falfang al me alu tangata ile farsa alu tangata ile na maftanga ile na ekalesia has to look forward to the fellowship ba ai mamao ia ile yo mai le so sawo fi alu le falo le tua ele alu la ona no fatonu ai alu no le tawo tele o le maftanga ele ngate tawo isi me umai na ufa yetu al tau o le mawhitanga. E vaila i mei e lima lena o tau ana nei. E le mafuanga na leon o wha muamuaina uma le lima lea e wha mulmuli le mea lona ono, le mea mulmuli. E ono i mea. Ona leanga le lima lea, ne umona o whai atu ana nei. O mea uma tātou e whai i le atua. They are all our ministries that we have to exercise or do it before God. Fai atu i le atua. Fai atu i le atua o nana whaatonu mai e le atua i tātou. E te tauna o tātou whaia pe a tātou o mai whaatasi i tutonu o lana e kālesia. A tō mai ai whaatasi i whaamantunga tātou mai tātou talo whaatasi i fontu talo. Mai se o le aso sā, tātou mai e whaatastasi i le mawhitanga e siaki lesi po a mai. Ia le nā tātou mai tātou te whoa i atu ina i whaamanuia i stangata, i whaamanuia i fo i le ministry, whaamanuia i fo i ngā luenga uma. Blessa i stangata pe e whoa i atu i le tua. Amen. Ia le ngata fo i lea. Tātou te o mai tātou te tāpua i mawivii whaatasi. Tātou me umana e whai. Ia leina e alu le lotu le sā. Tātou te o ina ia. Whaia nei mea uma ina ia. It is for the
the completion. O le ato toanga o lau me ta o le worship o le tapua inga le tangata i le tua. O me uma ia o me o anga po vaenga le tapuai. Me uma ia. O lau foai o le tapuai. O lau viinga o le tapuai. O lau maftanga mo le tangata o lau tapuai. Amen. Ele ngata fo ilea o lau whamanatunga o ustai e whai o no le polo inga o lau tapuai atu i le tua. Mea uma e lima ia. Ia tunu fo i manisi mea wae. Whapopo fo i nisi o tātou, nisi vaianga le form of worship i tonu lava si o tō maftanga. I believe it doesn't really matter. O lava le mea i le lei ma i a biblical, i a se mea e te iloa e lo i tonu e tātau aile tāpua inga i le tua. E le whātū la whanoina. Ai whatatia atu le pattern po le ala fua lea. Ono se mea mātango fia o le tu tonu o le tuspa ia. E se voltaua. Ono le amatanga lava lea. O le ama, this is the original of their fellowship, of their church. The growth, the beginning, the erection of the church in the beginning. This is how they do things when they come into their fellowship. O la tu mea e whai, ale whai mai. Nenga te whai tono al manumaru. Ia mga tasi ale manumaru. Manumaru Jerusalem. I manai su nako au te loele whaatangana i uteia. A le whai mai matu tonu o whale. Sa whai ei le mele nei. Ma mene e lima pe a o mai whaatasi le whanau o le tua. E le amatanga o le kalesia. Ai whapena foi tātou. Sawe lole le mea mulmuli. Wai umatatu o wai te tasi e toe au ili mto e whamatala le tau o menei. Sawe lole le mea mulmuli. O le whaalongo, o le pole upo le tua, le nau tā ua. Paua leo le mea e leo stato me whaia i le tua, le mea le tua e whai mai mō tātou. Au te loa le me sili le nei o na tā ua. Tā ua uma mea. Alanga o ie benefiti ai tātou pe a le lei le tātou whalongo. Le ngata le lei o le whalongo, a lo tātou whaatua fo. E moni lava le upo le tua e ola ile nganga o le tangata. O nao ngā leo o le fio mai o le tua ilana upo. Pa wale o le mea le tua e whail tātou worship. Tātapo inga. E mo i e la unga e le au auna po le suiva ia o le tua po i lava e la unga i lea maftanga ma lea maftanga. A e leo se upo le tangata. E leo se upo le loto. E leo se tuspa ia al vaife au. O le upo le tua. This is the ministry of God to us. Is his word. Is his anointing word. O lana upo whaau wina. E feta lai mai e le tua i ai tātou. Oisi taimi ngei taimi e whaila aunga. Oi. O le kaimi whewha i leo e kālesia. Te o tele o tangata i tono lotu. Taimi lea e alu whaafia i lis tangata le toilet vānela u whaafunganga. Taimi o le, ne ngata le taimi o le worship, a le taimi o le upo le tua ese le tāua. O le whai o le pisa o ta maiti a le pa o te rol taimi le te tau ma kua file mu me oma. Taimi o le upo le tua. Aisa le la feta lai mai le tua. O le tāua na le upu so stemi tātou te whaalongo le upu. Nanga le whai mail tāla le tuspai, whai mail apostolo o Paulo, tu se Romas fulo lon whai po suma le fitu. A tātou whaalongo le upu. Ona whamai e tupulo tātou whaatua tua. I le whaalongolongo i le upu. Our faith grows when we hear the word of God. E tupu ailo tātou whaatua tua. O le upu le tua e whaamanui ai tātou. Tele i o mau a tātou o iai. Le fo ilai whaamuli muli al tātou number 6 le upu le tua. Po le whaalongo i le upu le tua. Whaamuli muli e il tātou whaasolongo. Ona esel tāua. Ai
La tatu vai mo mo e fata ole. I el fa manu ma vivi. I le tua. Te si fa punga o le fa ne enga lango le winga ngale upu. Praise is the exaltation. So me fai peno vat po le pese, po le launga, po le molimau, po le siva faitanga, po le alava sau me fai i le tua. O lea ua e faia ina ia vi ia i le tua. E faa ne ina i le tua. E si tia ai, it is to exalt Jesus. Ia utou faa ne atu ia Iova faatasi ma. Ma ia tātou vi faatasi i lona suafa pa ia. Ne utou e faitau ina tunga le maunga o ne tā ua tele me ole. Vi faatasi. Mau, mai tā vita vi exalt God, exalt Jesus together with me. And also we praise together his holy name. Nona swafa pa ia. Al salamo la e se lau alo no fai upo e wha. Te fai tawina langa e se le maa nei o upuna iei. Tu te tātou te, wabai le tāua te le, po le ale mea le tātou tāpo. Why do we go and worship God? Sa me tātou te o tātou tāpo i le tu. An ma nei e peono tāu le vaso le ntene. Ai alu le lotu. Ta mo whainga e se le nganga le whamai te alu le lotu. Lango le lotu, e whaisi mamaho le titi e le lata ai lau maftanga i le tua, i le tāua o le mele o te alu iai. Go to the church, it's a religious sentence. E pei o se whamtalanga e whale lotu. It's more like a ritual thing. A ritual thing, o mingo se me masani. Se me o whaia whapol kalame. Ai alu le aso sa la sa uni te alu il versa. Ye isi nganga fa pe te alu te tapua. I'm a worshiper. I'm a true worshiper. I am going to worship. Le la walu te tapua. Le la walu te tapua i le tua. Al salamo lai e se lau alo no fai upo e wha. Lo ibu fa pea. I outou luatu i ona whai to toa ma le vi inga. Mai tau mai lale mea lina. E ma whai ona tuu i ele upu e sui ele vi inga i nā ole whaafitai. Langa ai tango nge whai tau tuspa ia whaaperetania le na wha Samoa mo ele ta tuspa ia. Wha mai, let us enter into his gate with thanksgiving. Male nganga whaafitai. Langa o tono tuspa ia, o le tele au taimi. E mix whaatasia upu ia lua o thanksgiving ma le praise. Ai a vai tangata Israel. E ese ale tā ua o le urufale mai mele nganga whaafitai. Ese le tā ua i le urufale atu i ona lotoa male vi inga. Ai ese foi la le ulufale atu i tonu o le mea e sili ona pa ia. Po le mea pa ia. Po tonu le loto i o lo i aile mamalu le tua. E ulufale atu ma le nganga o le whamanu. Le tonu i le maule la foi te wina. Ia po le adoration, po le worship. Muli aile ona tonu. E whamai i outou luatu i ona whai to toa ma le whaafitai. Pea wha Samoa sa o ar wha Britania. Maona lotoa male vi inga. Ia outou vi atu i a teia. Le vaenga lona lua lava lea. Sau lolo le vaenga lona tolu. Ma ia outou wha manu atu i lona suafa. Nona winga o le vaenga mo mua lama. O le tā ua o le nganga whaafitai. So ai ma le tā ua o le nganga o le vi inga, o le tāulanga o le vi inga.
Mua o le taulanga o le whaafitai. Lua o le taulanga o le viinga. Tolu o le taulanga o le whaamanu. O le adoration. Ua ifo puno o le tangata i le atua. I le mamalu in the presence of God. O vaenga lani e tolu. E le whapea i lo utali tonunga iai. O ni vaenga na mai ai tātou i le tātou o langa whaatua tua i le talu fau po le nganga pa ia le o te ina tātou le teimi o le nganga pa ia. E mai e tātou se nganga e whaatau ai me nei tātou te o ai i luma o le atua i le nganga o le tāpo inga, i le teimi o le tāpo inga. Tātou te o e alana e alu te tāpua i le atua. E te alu e te whaafetai i le atua. O le memo mua e te alu e te whaafetai i le atua. E te pese atu i rona whai tu toa. E te whaafetai i le atua. O le whisiri la. Ai se ale mea le iona mana o mia lo o tātou whaafetai i le atua. O le memo mua lea. Le nganga whaafetai. Lo inga tu se si whaapunga. Whapea. O le mea mua le vatu o lau taulanga. Melo na lua whao popo atu le si taulanga. Taulanga whaafitai wa e sii atu i le atua le whaafitai. Taulanga lo na lua wa e avatu i le atua le taulanga o le viinga. Ai au o mai lo le melo na tolu. E te matua wha alo ai ma e ifo to ele i le atua i le worship o le adoration. Ia po le whamanu. O na avea lo leo oe o le taulanga. And then it becomes you yourself. Ma'u i lumo le atua. I am a sacrifice. O a'u le taulanga. O whai oe ma taulanga. I lumo le tu aisa leo e foto ele ma e to tuli atu ma e fa manu i le tua i lona mamalu malona mateutia mo ise lu mafutanga o matua feta lai mai e le tua i lo loto ai se e fatanga ina le feta lai mai le tua i lo loto le anga te tapo i atu i ate i lo nganga Fisota i le tua i le nganga pa e alu ti tapuai i le tua. O le taua la o le taulanga whaafitai. E ala na e avea le taulanga whaafitai ma o avea le taulanga whaafitai i le tua. Ona o mea na whaia e le tua mo i tātou. Tātou te whaafitai atu i le tua e tali atuai i mea ua i whaia. This is our response to God for what he did. It's a thanksgiving, responding to God for his actions. Mea umana whaia le tua. O lana tausinga, o le ola, o au whaamanuianga ua maua, o tupe, o lau ainga, o lau whanau, o lau taavale, o lau fale, o le ea o lo e mana winga, everything, mea uma, as much as you can remember what God had done for you and for me. O le mea naya leino tatu wo i le atua. Fatasi as a family, as a church, tatu te sii fatasi atu le vi inga o le tau langa o le whaafitai le atua. Mo mea uma na i whaia, including what Jesus had done for us. Fatasi ai, ma le whaafitai atu i le atua o no le whao le tanga. Whamaile mo molte salo nia lona mtau po lima lona whai po sumalvan. Yo tau whaafetai le atua i mea uma lava. Awa o le fina ngalo leo le atua i ate o tau le fina ngalo le atua. Whaafetai atu i ate i mea uma lava.
this is the will of God, is for us to give thanks for everything. Sa mai, finangalo leo le atua ia te utou, ia ke riso Yesu. Amen. Ia al kolose fo i olona mata upo tolu, alona fai upo sfulma le lima. Alona fai upo sfulma le lima, o le upo whapea. Ia pule fo le file mu mai le tua i o outou loto, o le melea, ua vala awina i outou e fai matino e tas, la, le kalesia. Mai outou sanga whaafetai i le tua. Mai ia nofo le afionga ke risu tu tonu ia te outou ia tele lama, i le poto umalama. I outou o atu mapopo i atu le tasi, i salamo, ma pese, ma siva wha le nganga o lo pe pese atuai, ma le whaafetai i le lii i o outou loto. Ma whaafonga iai. Can you hear that? Whaafetai i o outou loto. I mea uma. E te ulu atu i whae tutoa, i ona lotoa, whamai, o le siva, o le pesi, whaafetai ai i le lii, i o outou loto, and give thanks to the Lord from your heart. Mai lau suman fitu, o mea uma fo'i tau te whaia, i le tau talatala, po le amio, whamai ia whaia uma lava ia mea i le suafa o le li o Yesu. Whalongo, ma le whaafetai i le atua le tamā, ona o Yesu, ona o ia, paupunga na. Ese le mānei au, whaamāl malmaina mai e paulo i o le tāhua o le mameo le tangata e alu i le atua e tā puai malona loto whaafetai. Ona o mea umana whaia le atua mo oe, ma o le tangata. Nga le ola lava e pe o lana ia lava ola. Tua le po lea i le ola lai ola i o le ola le tua. E se ilonga e mai maki ngā inga le whanmai. Ko akau ka kalo lo le i le tua mwhaaftai i le tua mtau whaise tala i le tua. A o leo langa i le malosi ma le whai o leo langa. Le alu se lotu, le alu se whalesa. Wa ese ama le mea na whaavai mai ele so i fuanga mai Samoa. Le ai ma se whaaf, le ai ma se manatua se i alu e whaaftai i le tua. Alu le wharsa e whaaftai i le tua. Whaatasi malona ainga whaatua tua. E tau whaisi i whaatasi ai le whaaftai ma le vi inga i le tua. Ona o le lei o le tua. Ma le tele na uao ana mea lofa ma ana whaamanuianga. O ia whaamanuia mai ai. Telo, o le tele i o whaamnianga le tuanga i atoe, ngau avatu i atoe. Tele i o whaamnianga le tua le fua mai i atao. But we never ever bother to acknowledge everything that God has been given to us. Ai lei mustatu manatu e wha ilo atu matau tau atu ma whaaftai atu i le tua. I mea uma. Mena le fai mai ele tātou mta upu mai wala tau vivi i le tua isa. O le matau tia o mea wa whaia e le tua. Ia i la tau. Tau tia. Tia le maafutanga, matau tia le whaarafani, matau tia le whoa i o tangata, matau tia le vainga i so se vaenga, every aspect of the fellowship of the church. They were satisfied. And the Bible said, that so many people look at them and they were amazed and pleased. Ale lena faitawina. Maya. Mai wala tau vivi atu le tua. Falongo. Ma ua lofaina i la tau ele nuu uma lava. They were loved by many people. Mai ua lofa iai ma ua matua matau tiale. Le vaaia le maftanga o ia vaaia le public po tangata ese po tangata lai li fatutua ile matau tia o le maftanga lea ile tutu fatasi ngalulu fatasi ai fatasi mafuta fatasi manuia fatasi tinga fatasi fetangisi fatasi ai to etelier fatasi ma oli fatasi
That's what we call koinonia, a deep fellowship with a profound reason. Maftanga lo loto e iai maona mafuaanga lo loto o lo ualai ona mafuta, ona o le alo lofa i le atua, ma le fia i le atua. Mea ngai taunga i e kālesia. Alo lofa umatangata i le atua, a mai fo i fia alo le ilole, you know, the reflection of that love can be demonstrated by the lives and the fellowship of worshippers that comes together with love. Not just love, but sincere love. Ele ngā le lofa, a le lofa moni. Lofa moni. Me ka le lofa moni, i le talie ia, la tutoe mui lo tina le loso, le si uso atina le tau talie i. Wa me ngā te o le lofa pelo, lofa fafolinga. E o mon talie i, a ese le si mea la kukoe, ala ku mui. E talie i, ala ika iai, ala ika, la ingo iai, ala talie i, ala i ele mea lai ti ngā ele loto. Ele o se maftanga le leil nato e ngā maftanga. Maftanga pipelo, that's what we call a fake fellowship, fake love. Le lofa fafolinga. Aisa, ta ua tele, ilumo le tua leo mai fatasi o lana whanau. Ta puai, ma vivi fatasi i le tua, i le nganga whaaftai. O le melo na lua, o le praise, o le viinga. Ia ua umana, ave le nganga o le whaaftai i le tua. Umanga facing a celebration i lumo le tua e. Vivi e tua i ma whaaftai le tua ma. Fola atu le tua i lona matautia. A lela ua matao na o le kalesia. E si itia Yesu i le viinga. Because praise is all about the exaltation of Christ to his throne, to the highest place. A o le whanau ale tua e vivi atu le tua, o le latu o lea. E wha nofo Yesu, e lona nofo ali. I le toe fo i mai ese vi inga le tangata ai, watu uma le vi inga i a Yesu. Ai ala na mafua no tangata whatuatua e praise ma vi atu i le tua. Si i atu o lato lima ma whaani e ne atu i le tua ma ala langa atu i le tua. O le mafuanga, ona o le atua lavalia. Ia pe siri fa pe whaingo whia tato mamlama. Po o ai le atua. For who God is. Mo i lole lei el tangata ta po ai po le kale sia ta po ai whamaoni. O le atua. O le atua mtautia. O le atua e paia, o le atua e mamalu. O le atua e alofa, o le atua e whamaoni. All characteristics of God, and that is the reason why we go and exalt. Tu watu ia teia, me oma ia awane i mai, awane i fo i mai se me le tangan. Awane i fo i mai le mamalu ia i tātou. Awane i fo i mai le mamalu le whaifi au, awane i fo i mai le mamalu i le matai, awane i fo i mai le mamalu i le au whai ngā luenga. Po a ngā luenga maururunga tātou te ngā lulua i mo le tua, ma so se mea i tonu le mā lo, ma so se mea, every environment that we serve, knowing that we are serving God. When we come to worship him, we place him in his right place. His excellency, lona mamalu o lona mawalunga, whanofo Yesu, ele no fosi sili a wone no foi tato. Langa isi taimi. E tau vivi i roa ma le ka le sia tala noel maka ukio lako whaifi au. Mi mika loa ma le whaifi au. Wha ne e ne e loa ma tau au le whaifi au. Whao loa le whaifi au, whao e matai, whao e tangata i tono le ka le sia, mai se tangata maulunga, ia le vi inga o le tua. That won't last. Last foi ai ai al taimi e pa uai. Le tangata e wha maulunga ma ia whao ina,
le nofo ali i o Yesu. Whaatu mau pe Yesu i lona nofo ali. O le tāua le nā o le o e vivi. Nanga o le vi inga, tātou teo e tu atu ma wha ne e atu. Le atua i lona nofoanga e te tau o nā lalai o ia. O le vi inga le nā, wha ne ina e si tia Yesu i mea mawalulunga. Foi tauina le salamo tol sumal fa. A lona fai upu e lua le tolu, tol sumal fa. Famai ia o tau faa ne atu ia Iova fa tasi mau. Ia leo umano fai tauina, e se le manei o le na mau, leo uto e fai tauina. Ma ia tātou vi fa tasi i lona suafa. A lesi tusi e se le manei o le o ngala apostolo Paulo le mea nei o le wha nofo Yesu i lona nofo ali. Wha eina Yesu langa o ia lava ua wha eina. O le Filipi o lona mta upu e lua. Salo na iei ngā e se whai upu i nā. Ia le wha ne enga. O le pese a Paulo malana wha ne enga na ia wha ne a Yesu e te tauna tuu Yesu i lona mamalu. Salo ale o le mta upu iwa. Se fulu sultasi na iei ia le whaupunga Paulo. Mai o tuli vai uma e i fuatu. O laulau whaiva uma e tau atu. Wai whaeaina Yesu o ia. Wai le taito po le suafa mawalunga. He is Lord o ia o le ali. Salo so whaitauina langai. O leo te mahu whau le tau o le whaiupuna o le au te leo. Taulo toina le manei ai o le whaiupuna e. Ave le wha ne enga e tātou i le tua. Filipi o lona mta upe lua. Lua po le... lua. Mai o le mea lava lea ua matua wha e ai o ia e le atua. That's why God exalt him. O Yesu. Exalt. Mai ua matua wha e highly exalt. Ma fo ina atua i a te ia o le suafa e sili i suafa umalava. Fa mai ina ia to o tuli vai umalava i le suafa o Yesu. O e o le langi mai o le langi mai o lalo le langi. Falongo. Ma ia ta atu e laulau faiva umalava o Yesu ke riso o le alii lava ia iu ina vi ia ai le atua le tama. Saua ia i lalo. Oka. Whamatala mai e Paulo le wha maua lalo e ke riso na alu ese mai lona. Tulanga atua. He left his throne and his glory but came to be identified with sinners, with us. So that we can be exalted, same as him, that he's exalted now. Ele ngata e whaeina mai tātou mai le polonga le angasala whaasauina i tātou. A oia, wa tatau iai le whaeina ma le whaaneeneina. Nofo ia ma toi whaafio oia i lona nofo ali. E ifo iai tuli vai uma, lonuinga tuli vai uma. La veai tupu, la veai whaife au, la veai palestene, la veai so tangata. Ifo uma tangata uma iai Yesu. Aisa. Because he is entitled for that title, Lord, because he is the Lord of Lords, King of Kings. He's exalted. O ia ua whaaeaina, ma whaa mamaluina o ia. O le vaengalon tolu o le wha manu. O le wha manu, o le vaenga leo se vaenga tāua tele. O le alu o le tangata e tā puai I lona atua. Pe laun tātou wawa ai I vaenga I e lua o mātou. E pi o le alu o le tangata e avela na taulanga. Ai aolo I le worship. Aolo I le teimi wa umaila o whaane ne enga wa te tauona e aluifo I lalo I o tulivai. There should be a time that we must
come prostrating, adoring, tātou o mai ai I luma le mamalu o le atua. E tātou te ifo atu, ma whane ne atu ia te ia. Amen. O le worship la, e pe o le respond po le tali atu o le loto o le tangata whaamawala, mamutua whaamawala loina oe. Ma ua e whaapea e le tua. I'm in your presence o leo te iai, wa o iai lo mamalu. Mai o te ifo atu ma o whaamanu ia toe. Mai le ai sesi atua. It is your declaration. Pe o sau ta watu malo whai atu le atua. There is no other God. Le ai sesi atua o te au auna iai. E le ai sesi lava atua o te talitonu iai. Wana o oe o le atua e to tasi. But remember that you are in the presence of God. O lo o e iai le mamalu o le atua. Walanga leo e luatu I tonu lua te mafuta ma whaatanga ai le atua. Se I whetalai mai I lo loto. That's a connection in spirit. Mai whaatanga I le atua se I whetalai mai se I tautala mai le atua. Au e tā pua I atu I te ia. Ai se I whetalai mai le atua I ate o I lo lava loto. I le me lilo. Lo mafutanga le nā. That is your intimacy relationship with God. I le ilo e sisi. Ifo e whane ne e whamanu e to ele lumo le atua. You prostrate before God. And you say to the Lord, God, there is none like you. Ele aise se tu samoe. Ringo lo ta watu le tua wana o oe pule awao oe me oma. O oe o le tua mai le vavau e o le whavavau. You are the creator of creation. You above all. You are supreme. O oe o le tua mawalunga. O oe o le tua e sili. Au e whaia le nā mea. E le ngante ua e te watu le tua, there is no other God. Au lau, taipi o sau, taipi fo le lau sau tau tinonga, wa whaia tu fo I tangata o malava, o lo mafuta whaatasi ma oe. O lo utu tā pua I whaatasi. A mise tangata le, talitonu ma tangata le whaatutua. Wa e watua I se whaau whapea, e le aisi si atua, e tu tusa malo o atua. There is no other God. O le tua o Abrahamo, Isaako, ma Iakopo. O le tua o Israel. O le tua mai le vavau. E o I le wha vavau. Tāua le nā, pe atu whaatasi le nei mea o le. Tātu o tātu tāpua I le tua. Tātu teo ma le ngang whaaftai le tua ono mea uma. Tātu teo ma le nganga o le vi inga. Whane ne e atua I le tua mwhai atu. Tu oe le no whali. Tātou te ifoto ele I fo I mo tātou puno no I lo mo le atua. Mo tātou whape atu. Ele ai lava se isi atua. E tusa mo oe. E matau tia oe. Amen. O le wingo le upu le nei o le worship. A whamtala ina. O se upu lo loto tele le nei upu le worship. Ma le upu tele o le nei mata upu e whaatitau I le tapo inga. Salo I este mi lumana I tatu tala no ai le. I le lo loto ma le a mata mai le a matanga. O le nei upu o le worship. Ta ua. O le worship na amata mai lava ya atamu ma eva. O ne ngalo le worship le information amata mai ya Abrahamo. Le ai, mai voisi amata mai ya Noa. E ilo teltonunga o le tapo inga na amata mai ya atamu ma eva. E ui ele ifaia se whatonunga le tua ya atamu ma eva e tapo I mai. Ai na watu loa e ai le tua ya atamu ma eva le pule ma whaamnianga ma mea umalava e pule ai.
te loa o mea umai ustai a tamu ma ewa e tusa ma whaatonunga le atua. Mea umana whaia a tamu ma ewa I luma o le atua. E o oa ile le whita ngofi ile apu ma la au e roa le maleanga. O mea umana la whaia. That's their worship. O le la tapua inga na I le atua. So inga le tapua inga pe a tatu wo I stemi lo loto le tawa mingo le tapua inga. Ele na o se tulanga I peo na yel tatu tapua inga le temi le nei. Le tapua inga le lo loto le amatanga. O lo fa alo alo. O lo fa alo alo I le atua. Because te longa ola mai al tangata wana I loa I eile me ta o le tapua. Pea o atamu. Ili fato nua le atua nga ola mai atamu ma eva wala I loa I eile me ta o. You know, the first instance of man, when they came about in this world, they will know that they are worshippers. He's a worshipper. She's a worshipper. He must worship something or someone. E te taua o na Yesu me ta pua I el tangata. Pe au na tamu ma eba. Pe fo tātou. E ora mal tangata. E yeile me ta pua iai. Me volanga au mal tangata e le lo le tua. E el ta e se si me la ta pua iai. O mal timing ei o le lololangi. Mo le o te ta pua I le o ta pua I le ango le lololangi I le tua. Ta pua I le tupe, ta pua I le sex, ta pua I materialistic things, ta pua I le tele o mea, ta pua I tupua o ise, ta pua I povi o ise, ta pua I sumu. Aisa, e ele instant, e ele langona whao sofia le nae langona I al tangate I tonu. E te tau on ta pua I se mea. Amen. Pea o atamu eva. Nana lifestyle mawhaia mea o mai sa malai lo ola ua worshippers, because they were created to be worshippers. Pe ngā hoi tātou. El whaasolonga mai la, ingo koe to recover mai, mengi o le tāpua inga na leiloa ono a tauma eva, ono le angsala. A lena toe au mai le tua le tāpua inga ia noa, taimi o noa le taulanga mua mua no whaia noa le laulangi fau, ia ma fa solo mai ia si o mai a pramo au te loa langa te lele le la foi le talaanga e fa matala ina il na va ale taua tatu tal no le fiafi o me na to taua le viinga taua le tapo inga I le tua tatu te faia I le tua o le si melo na lua lo ia tonu o le mene o le fa tasta singa il maftanga se maftanga e ini me ta ua e tātou te ilo e tono le mengi o le mawhitanga. O se mawhitanga mātanga o fie. E atangi ai ia nā tura o le atua. E reflect ai nature o le atua. E sa o le whersipi, mātanga o fie. E atangi ai le au ainga o le atua. Ma le mea sa iai le au ainga o le atua. Le meka o le whersipi o le au ainga o le atua. O le tamā, o le alo, ma le nganga pa ia. They were the Trinity. E tolu ai tasi I lato, the Father, the Son, and the Holy Spirit. A mangia lale mafukanga I kongo le kalesia. O le a reflected kwa ile unity le o le tua. Malanga matua fe alo fa ni ala wa ingo le tua ngā lue fa tasi, loto e tasi, they are one. E atangia tuai I al falling o le tua malon au ainga pe a malu ma matango fi. Meli Ioanes fumal fitu nga e lusu mal tasi, mai e tasi lava I tātou, mai su e tasi au malo tama o le langi. Fa mai e tasi fo I outou. Fa mai you have to unite together, be in one, in unity, just like me and my Father. O kerisiano e te tau o na pu e ina le maftanga lea le atua tolta spaia. Ma whaatino ina ai ia ngā luenga na lātou whaia. Pero ngā lulue whaatasi. Ma whailoa tua I le lofa o le atua I se maftanga mafna whana ma whea alwhani. Whailoa tua I le lalolangi. Amen. O se maftanga fo I mātanga o fie.
e ati na e ai le ekalesia pe a fai e matangofia le mafutaga le tio a faaluaga taʻu mai i le upu mafuta faatasi ma le mafutaga faatasi e faalua ma taʻu mai i le tatou lisi tāua o le felosipi ma le mafutaga o se mafutaga i totonu o le ekalesia e o mai faatasi e ati na e faatasi le tino keriso o le a au mai ai e le tangata lava ia lana mea alofa o lana tāleni me o loo malosi ai o ia e au na ai ma fesoasoani ai lesi tangata i tonu le ekalesia e faitau e le tusi e feso lona mataupu e fā o lona fai upu e sufuma le ono feso e fā lona fai upu e sufuma le ono e faapea lona fai tauina mai e mai a te ia o na tupu o le tino o malava Iesu lea o loo faatatauina ma faasooina i ua uma lava e fesoasoani ai e tusa ma le galuega i le fua o tino o i tutino o taʻitasi ia iʻu ina atina aʻe ai le tino e ia i a te ia i le alofa ae faamai a foi o Iesu o ia o le ulu o le tino na tupu ai le tino uma lava mai lai tauna faatatauina i ai ma faasooina i ai ia ua the neck o Iesu o le ua mai faasoo i ai ma le ua ia pei la le ua ia staʻi le ua i le mea lae manaʻo i ai le ulu ae leo le mimi loa e le ua o le mea le ulu le mea le tauna o le ale mea le tautala i le tulaga o le a faina mai e Iesu le faateʻiteʻiga iā tatou e te tau foʻi ona o tatou tutū faatasi ma fealofani i le mea me fai ona atinaʻe faatasi ai le ekalesia Iesu le ua vai atu a toe sefulua tatou minuti a isi se fia valaau mai ia ona valaau mai la ia lea pe a fai e te fia valaau mai le tatou mataupu le fiafi o le mafutaga foʻi faale tahua o le mege o le mafutaga i tonu le ekalesia te aloa a fealofani le ekalesia ia lou sau tatou valaau muamua talofa lava talofa Alofa poni. Alofa Antonina. Alo lava. Ia malofo il fa. Tina. Malofo il fa malo sil tato po. Alo. Me mana ia nei tula le po. Ia di ia le tua fa stai tele lava mo le mana ia po kala me ma fa mala ma mai no po io. O va nga te una e sa no e nei sia fi. Ia o le para agua te lava. Ese lango po kalame fa malo el tunga poni. Tai tele le tu fo mai acción ale atua. Ai vi ya la vale atua ninga luenga ya lo fanga le atua. Kan pa po pele. So i fu ma le ola el tunga wala vale po kalame mana ya lo fanga ai. Ya so fu tai tasi pe o se me ta wale fa tali ai. Tai tu tina. Ia le atua e alo fa tu ia tu me le ainga. Aftai. E foi sau ia ato fa so fu poni. Ia so foi ia familia foi le tu ia tu tina familia le tu la inga. Tu foi next week ia fa so fu tonina fa so fu. Mo le no pe fia wala mai. Te lole pe ana uta wole ta wo tele le mengol maftanga i tono le kalesia. Ele usau stats wala talofa. Alofa la. Alofa ka alofa si alofa. Alofa. Infasio. Onti. Oi. Talofa. Ya. Malor se fua. Te ol toina. Malor se fua e la sunga fa kangaina. Leu, ya. Malor la se fua. Ya, ia o le vidia kwa fa maloa ku lo sunga ku se kako. Tai. Ol kala me masangi lea. O le son fua me le son fua. Ya, sanga fa. Malo si awai de. Le soy fu fa kokua. Tai. Ya. Fa kai kene me fa ma na mainga. I pol kala me la usa nganga. Mangingo mal malama me u. Ya fa kai foi. I le fo yo lo soy fu. E wi nga malulu. Ya e fa ngo fiang fa kingo me o me lo fa malanga le ko mal. Apon. Tai. Ya, monila. Ya. Ang Paulo sa maro siya kungi ko inga. Aftai. Alo fa ku ya sau, alo fa ku isu ko finga ko inga u foya. Ya.
Ia le li. Ai lo fa fo i le fa ko man ngo fa lo poni pa. Mai ala fa au man nga ronga ngai po. Tai lo fa tu la inga. Ta tu fla ile vai asula. Ya, se fua, pa se fua. Fonki. Pa se fua. Ia le li. Tai la vai. Mai tina manai te male lango mai fa manui te lele tu ya tu tu sai male. Lango mal tato proclame va ste tasi. Ia le li. Ya, o le tau o le al fersipi le tatu te tala no ai, tau o le maftanga, talofa le tatu wala ulun tolu, talofa. Talofa. Abon. Alofa tek. Ya, ma se fulu suma. Alo lo sui fua. Alo, manu lunga. Ah, sorry. Ya, wo mo isa di. Oh, isa le. Ele ka puera sia e mo le afima. Pero no ga Talo fai. Sorry, kaya ro sunga le. Nga ya. Jamba ko pokala me ni sia. Ma ye yo le. Le mo se sa wo lo sunga. E so le pero se fu ya kakalo ya. Ya, ma la po ya o me o mala vai ka ko mo ga o bi ke mi. Ya. Ele se kuva mangwa me vai ke mi ka ku ya. O voi vorare ke do o meu ku me ka ko ku sa mo ya. O faiale el kana ka me o mo pa ko ka ya. Se fore li eu me o mai. Bem. Ya me ana mai lo ko kala me ni sia tiponi. Mo do ko na ko kai. E kana mo ko e so ko kai kasi ya. E por la o sim ka ko e con ambe do so ko tena. E na mo ko la. Tai. Mo de ko na ko kai. Alo fa tu fo ina e a tu am se wa inga. Ale le tua. Al malulu na tu tunu. Ata to e felo fu le va ya so atik. Ya, alo fa ko. Ya, lei se foi ya, fa se foi. Talo fa sta tu vla, talo fa. Talo. Allo. Ia le tua. Ta u o le fersipi tono le maftanga ale karesia. Te lole si me selma nei aile me nei o le fersipi. Ai mafana ma losile. E mfeno so swani ai fole il meto il fa malosio le tasi fa malosio me ko encouragement tono maftanga. Wa ilo so vai mu fa ma wa fa vai po wa le fu se malosio ai o le sitangata o no le monio lona lo fo el tangata le o le ala iona tango e fatu mai lunga so swani ai pe a fainga e tightly le maftanga e ke so swani ai te fatula i mai ai a fai ai le mau popol maftanga a me se lava tono le kalesia ia e oti alis tangata e isolate alis tangata moti ama ai le ai ama se fief so swani ai sa ele o ia ile nganga o le fa mal sai talo fol tatu wala talo Hello? O talofa. Talofa. O mau mai fa mo mole. Ya, le mo want to. Ya, oile sa no. Max ke phone. Talofa Max. Ya, sa no mai langa lela uma taten. O ya, o vili ako ke fa fikai mo fia ku. Ya. Fa ngolo ile proclame. Ora ko wala lo fia vili ako le manga proclame wa ba ngai ma fa fonga. Fa solo Sango o fai tonga menga kuspa ia fa mole fa fikai ke le lava. Tai. O fele te wala o mai Max. O manrasco. Oh he. Ma lo la fa tai fo long mai. Af tai le so mai ma. Lang tato proclame. Ia fa fikai ke le lava mole.
mo le proklame ia alofa ko ila o fionga fa pele lainga ia o le max fa te tele lava ia le uso family le tua ia tua lainga fa kai ke le fa tai fo fa pe fo o sau ia le ma lo sia sau ia pa to fa so ko ia se fo max fa se fo ia la ia le tua eu te lo le tatu te ia il tatu vaenga le ia fa talo fo tatu wala mulmuli le talo ia te tope lo tom foi mai langa le la mo tatu teimi ai mo le tatu vaenga le tatu te ngatai nei ia le tatu tatal no le fersipi le tai teina o mo ta o le fersipi ia na so o tu lava le mal ta o le foai ia ta o le famanatunga ia me o mai ala tatu famatatalina le ta o me nei ala yona alu le sai le lotu ia le fa ta o me nei ia uia fo ise kalesia ia la tu tele faia uma nei me ia isi fo ia le faia famanatunga ia so sa uma faita i masina ia ai le fa pe o se me la fa sala nei tatu le tua ai o le me silim tau o le isina fu fatatia se pattern ia tatu te lo le tau o te le form of worship mal tau ia talo fo tatu la le talo fa hello ia pa malulu atu te pe fo se o tina o li le foi mai oli ia foi o tom foi mai le mas e o ki e lunga la le tio male la ngona le o lau tom foi mai ai mo le temi mo le atu le nga fa tai nga fa malo si tato maftanga a me se la vai la to o lo mafuta ma fa longo mai ma sa fanga mai fo le fia fio la to finangalo e fa malulu atu ona o mal tato temi ia 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 le ia to mai sa le no fa talo ia oli oi ia sa no mai lo le o mal tato temi lo to mai sa le no mo taua oi ka kele lava ula kumam ka kuma pai ka ro kuma ka le lu ia e sa le lo sa wa ka ko wa ole me aki nga pui o kai ro le wingo o ka pen boye ki close me mo le ke mal mai ale ye umaka ka se ko le lu ka ba nga kai ro le me o mai ai ka pe y ese si la que va a curar espacio muy por ahí fai ngale ka ngale te la kala ka kuat ai va veamos muy ngale ang pa yo le tu ya tu que por me pasa vole ka que pa ko por mal le tu y no po le ama mo e ka viera bien ale tu pa pela po ka yo no fai mo mal ai le golfa ma un pe el molima ia ai anga ka wi si me bunga le ka ka wi pe mai foi por yula ta ai po fura le mela me pa penga o ka ma ta ni ka lu i me lo ku ali ala ka lo ku mon ya ya ka ke mal mala me yo ngale tu ngale ka mai tu le tu le fa mai o le tu poto a va ya to ta te yele maluma la mio com men esta que lo me va pega un cocotile muro le que cual pega que le rose me ala pa un le me la pai ya fa mo mai lolo finangalo oli langa lo mo ta taimi ya o ka sa lo le pare ya o ka be ai sai ya so mo la ka stari de kuspaio e foi que lo ai ya pion ale tua malonga malonga pa maung mal poco ia mal cosa pero me le voy a poner calvo le palong o canaca le voy que le voy más mío cucu ya le pues me quiere decir cosa a que va a ver una lupa me nga ya lupa le tu ya o cule por la me nga yo ngoma me ai va ya nga pela o cule por la va se ngo kama ngo va fion kama lu ya gracias ay ya male lo que ale walu ay te alu nga se de ay ngo nga le o be ya fa mo lolo finangalo ori langa le o malta temi fa tiktere lava malo ya tina ka kilira te foi le vai yaso
Ia, lango e wo sa so wai le vili ap. Ia, ai whafteitili lava ia tō tina, ai whamnia le tua. Ia, la festa tō talo. Mato via o le tua. Whafteitili lava le fiafi u wha umal mato Paul Klame lo mafuteino i matou. Nātu lau ngā luenga mamana wha o atu ma sosoni atu wha malamalama lau upu i loto mwhina ngalo lau whanau mai matou uma. Usia bole lo ine matou ni po, mo foi se malo longa file mua o tangata. E me se foi mo se vai aso manuia. Manuia le au nanga le radio Samoa le pulenga ma lau whainga luenga. Ia, wha manuia mai matou ne fiafi. Tu maurvinga ia te oia no Yesu. Amene. Ia, o le tātou porkame folan leva ia so sumtua wha whine e wha moe. Ia o le tātou toe mafuta foi mtoi whailoa e il vais fōu le tātou porklame masani o tutu le penga le loto ia mo le fiafi la auto au le ponifona ti fa soi fo ia mo le taimi. Slava fasu mo fitu ina pati o to lima o to uma. Baba tu le inga ile tua. So ia ina pati o to lima.
Ole si fonga matango fia le sunga le whawhiangainga pasta poni whanati. Ia ma le pesele na ina pati ia o taulima. Tawalunga tuaila na tautua ia malana pon kalame pe ona iaile nei vanga le fiafi o le tutuu. Le upenga ile loloto. Ole pon kalame benefiti ai oe ia ao iai au ta penanga mau su enga ile fionga pa ia le tua. Ia a whapea o le whaile nei porkalame ia ma vaenga e whapena ona swani ia te oe ia ngā tango le tufa le tātou porkalame le nei ia fiafi o oe le nae te sa ili o oe le nae te tā pena ia oe foi le nae te su e la fionga pa ia le atua po o oe foi le nae e te iai ia o onga wha le tusi pa ia o le benefiti le nei mo oe o le tātou porkalame e oe ia wafo e le isau ka la e alua. Ngā lua luifua o omi le paten fo le lo lau kerfongi po o lau le tio. Ia ngā e sa lau si ale o lau whaafonga ma tusi i lalo au notes. Pe tusi i lalo vaenga o lo makua i po longa i lo mawhau i sa ili se tali. Ia ona benefiti ai leo oe. E le isau tupe aluai. Ai mau ai lau benefiti o le malama i le aoa o ino la fionga pa ia le atua. Tātou whaataia la, ia lana au auna, ia avanoa le au maua pe o ne iai tātou le neia fiafi. Tātou porkalamele na pe o ne iai aso ngafua, o vai aso te tasi. Pui ma la via i a aoanga le leo le atua, i lana au auna le toe tali wantu mota malawa, ia manuia foi malolongo nei po pasta, ia manuia foi fe au mga ruengo le alo suai le aso atai au mafuafuanga. A whapea e te tuli ia le tātou porkalame le au amisi a te oe. I le neia fiafi, ia e mwhaiana e tanga toe viu le tātou porkalame le na lunga le YouTube o lunga le tātou Facebook page. Ia ona e toe whaalongolongo le ma e toe whaafafonga e iai ni vaenga e te fia mo mia. O ni mau, ia o le whaamalamlama ina o lea mea, ma lea mea, po le vaenga le fiongpa ia le tua. Ia matato mata upu pe ona umana tala noina. Te maua umai lunga le tātou porkalame, lunga le tātou YouTube, ia malunga le tātou Facebook page pe ona iai, ia le nei fuivanga le fiafi. Whatalo whatu weni a Talia Rosa nua fia longo whataile whatasi mai, iwe. O le vango sa ili po ka yoso mai sisi mea fau, ia, aua le tau fia le taleni a weni Talia Rosa, ia ma le whalitua, ia whaingako mea fau ma ka velo mai sau kaunga e omi atu, o ke whaalonga ku so le mailo si ufufonga me se le si ufufonga le whalitua, ia e fwoi ni tātou musika wa umana ta pena po nae sa nuni ta pena, ia manai al whailo mai ina ia au ina atu lungo le tātou porkalame o te fia e tā pese a tātou. Me se langa fwoi o ile whato pu e sau pese, te fia te pese, ia o le vaenga le nau te fia ui e tātou pese. Me se langa fwoi ia o tō ua whato pu e ia ne pese, ana ia nei vaenga na, pese wha le nganga, ia pese wha Samoa, ia manisi tu ai ngā musika, aua ia le vau ia lau tāleni, whaonga le tāleni, ia au tātou maua le ola ma le malosi e whapena anu tātou tautua ma au nai i so o se vaenga. Ia lo whatu mo o rua ma ainga whataile whatasi mai. Ia a mai se ia le tūlanga pe o nei ia le to telo le tātou au whaafonga mai mo mai pe o nei i le nei fuivanga le afiafi. Ia whatalo whatu ia ripena. Mua fono whaatele whaatasi mai sai anai Robertson na malor se fumanuia tuli lo ngango le ngata fo ile whaatano whaatia pali sina lim sa leo pali ile mafuta mai a kopo eti Frida malvaenga Foriaki Lavi malo le sui fumanuia Queenie sa veliotina ia mai lanto umalava pe ona maumai le tātou podkalame ile tautua Radio Samos Flima Iva tolu amo ia malana tautua pe ona iai nei foi a fiafi male Radio Samoa. Oe na te whengai mga luenga, ma lo le ngā lu, o whaisi ma lu o le mea. Eo, ia rono winga whai ma whaisi na ua sa vale vali fōlele. Ia ma whaisi ngā wipu kofe vela e, wha ma whana whana ilo tino a e whengai ma ngā luenga.
Alo lava ngā lue malo fo fa malo losi e au mga ruenga pio na yei tātou. Se 45 minuto de talo se 49 minuto de tapo klame fa matafilia ile nei fo vanga ole a fiafi ya mo le tātou por klame pio na masani ai. Yamalu ole saumi Ilawa fionga Ne Himalaya Lone tautinga Ue fea Ungaluenga Ua o leiloa Sa uanga sala Ave au Tunu le ainga Sola lone alofa Ilawa fionga Wa faile mawanga sala Ile neolanga Mai mau peona Nai ai o sa e fully itua le nei olanga ai toe amata mai ile amatanga i taimi mua o taevanga ave au e tunu le ainga o sola lone alofa ilawa fionga Faile mawanga sala Ile neolanga
Se fonga banta ko fiele na le sunga ya Richard Parker manisi no fatunga mo tātou le nei fuwanga la fiafi. Ya ma le tātou porkala me pe oni le tautua Radio Samoa se fulima iwa tolu amo. Ya malana tautua le nei fuwanga ole a fiafi. Te lo le tawalunga nao le tātou porkala me to iwa minute no tāle o se fulu whaptaile whatasimai le tātou tautua. Ya whaptai fwoi le talia ino le Radio Samoa ilo mo tamalo lawa pe oni iai. Ya lana au ondanga ile asonga fua se ia pa ielo nasu sa o vai aso te tasi fa mangalo se fa matalanga o le tau tamali i fale le tua ya fa mangalo mai le tu o na fela tanto le solulu ile lofa malanga le leo le tua manuia malolongo le nei po manuia foi se amanga wengo le nei foi vai aso fa soi foi a Tolu Amo Radio Samoa.